Gamere baro bella Gamere teo kalla Gamere baro bella Gamere teo kalla Gamere baro bella Gamere baro bella Gamere teo Tana kira kura tiriyo Kira kurini Tana kira kura nireba Ni teo kalla Gamere baro bella Gamere teo bella Tuan ken mapol kare wan wajolo wono weng jomati wa Kenya Martin nana wan pol kare tar palo TV ka enema wakelo yuma bejo phone ma bejo lo ma mera that so in meti wa Kenya tiene wa tege yuma dit yuma pera tere da e jo paje ma megwa ma chalo wan jo luo lu tiano luo a chole du ma te bodo wo pat ne kai no ling me show man pe kara ne nana wen ko ar pen phone ma tiene pe biram no ka mo weekend kama pat but it are polo TV and no car me sharing bana bot jumu kane ke share YouTube channel ma megwa and no car me click that subscription button and you will try sharing or a subscribing pian per ta ka che bieno I win fonyo wen ko record fon mu cha wen mo gamani mo karo chane no tie maria wen piri ala bon bala kar wa chero win we chel ken mo dugu men program matene la do yo matin kono be bero robina tima nene peko we kenyo la diet ma mio phone ma diet tin tie ken waka ene ma pabe waje nye pian perte kache eno bieno uber ma surprise kache put pe yang ne ngeo nga mo bieno nene peko we kenyo o wini we chiel ko badugo chi wa nene ken me mere ke yo peko Ahora, buon maliet, tego iwiu, aboro, quiero que abawich. Kai winyu la nyut magi, kiere piri keni, weki pimi, weki kony kuni. Kutua wakoke, kitu corona, gengola chango neba. Kutua wakoke, kitu corona, gengola chango neba. Lutera dini mamua waligu, waligu bilumu mamua. Kutua wabiru gang, kiwek limulima tata. Eni bekare meli, kutua wabiru gang, kiwek urwor matera galepele. Kibet gang kimafu, weke jubet pere. Ino meki katuri pengere, kibet gang kimafu, weke jubet pere. Ino meki katuri pengere, achuri
alia yun ching sanitizer unyo yat manego tuoni ki yat ka duju mati twero kudune lok me gora obet pere wakeni furi nyuruma futon kara ne bo bet mai gwoke ando paro ka anuwa mati ulaya ruba yo gwoku aparo litiro du mati ulaya ruba yo gwoku lutua corona covid-19 ma wacho kere keno wacho ke joro tiema oko kan ma pede da anyway tiene watiki data wa pa bal kumano ngeo lo wo mare wa kono jimi ko male na geno wa gulu data tiro bene pian go we ne nyeri tiema pe yo pe bra du ko mate pe tem adu ma be ngeo tul ko du maro du ma nyena dada bala bo bala kar ba luong la do yub matien la do yub matien robina tema bien itel walwa pian tiene tiwi jolo matela mera Niang matien tiwi amio tale chino ngeno. be tutual umera Jimmy apo tutual meneno tin lagati waka ngenya man nyuru ne yor kom tie dok lega ma megwa ma wakero bene lo ba ye lega ma megwa wapo tutual pe meno pinien matin apo wak duju ma utie ma angene uti yamo kumbedi ken ma jui men ci adek tar paluo kelo loka nywaka mano lupe kite kwar ma megwa me achuli ci tinni ana jolo dano duju ma wunu ti kany me bino ka winyo lok ma tie ma fut pe ya achaka wiye amir na jol panelist weng ma ti kany ang'eni dano kana ng'ech amiro jolo tutwal min wa madit mego ros akumu mami wa jolo in amiro jolo min wa Lady Grace ma en tie kara en konyo mami menen ni mami obino ti yamo wamiro wadwoko po tutwal buri tij ma ini ti timone ki amiro jolo la mer ma dit Sister Joyce wajolo in ki chiapa miro bene jolo la mer ma mar ma tek tutwal ramoy man ene yel Lady Christine Adiara wajoli tutwal yo men wa bene kati yamo kenyo wajolo in men wa benat wajolo ki war madit me bine tar paluo yo men wa Alfred Karayot kaitie wajolo in yob man matin me tar paluo nendu piari wa beach medwe me beach mwa aliwario ki piario wiario matin wa bine yamo me neno ni lok malupe ki kien me gwoko yor kom ikare ducu ki watiki welo me war madit ma eno be bino me lok man weko kony wan ka burlo ducu ma wana ti ye tutwala wana chuli nyo luo mo ti burlo ma pat nadit man en kipajo ikabedo ma ikoro ma kilwone lamuru en kwano degree ne ma achiel mati i applied biology i Sunderland UK ma tike ki medical microbiology ki analytical biochemistry man loke ki niang kit ma dul kom dano tiyo kwede ki kit ma kwide ma pat tiyo kwede chalo kumbedi wana bedo ki corona waneno peka ma pol ma wakaro ki iye chidong pol kan mukene dano no awano mano ngej petie ci gino miya wana no ne la diro mir bin kibene mukene mala diti kwede eno mere ki kwano masters ma mege ma eno timo medical parasitical London School of Hygiene and Tropical Medicine maluke ki kit ma kwidi nyual dok kobo kwede ikom dano kadok otimo bene PhD ma mege ma tie otimo Lancaster University UK ki ladit bene enti community health personnel ma onyo lok ma lugo yorkom kalwak entie dano malo area ma komeno
Ki Ladit Benutio, Machal Assistant Director, Me Public Health, Illusion, South London. Kumbere dong eno yue ki dok tich. Ento pikwir ma mege, ki tich ma be ma en tiyo, ki ma en ti kwere kom dano, ti ka mere ki tich me neno ni, ichoko chwiny lo tuo, ma ki ti oriat, wak no chwiny go ben mo pie, mano kar mo kana karare mano tie en loko kwe chwiny gi, ti en tiyo oriat ma giluoni King's College Hospital, ma ti London. Latin mamegwa nyo Ladit mamegwa elder mamegwa mati London community mamegwa at ki welo gi waka ki mama dit ki war madit wo julo wuno Ladit mamegwa Dr. Alfred Banya afoyo tutwa Ladit wajolo in ki wara tika mando kelo please padano Martin gitie borwa kan maluka kilok mano mier kiloke wak luak ko niyang kit ma mo mier wagwaka kere kituo la tira fo in adwak talichi. Thank you. Apoyo la mera Robina Tima doi bora dong bo ma pangi kamino ye loke anuang eta apoyo dok bela apoyo mada dok apoyo la dir Jimmy la do program mapol kare wa nero kan yub mabe mada yub medeyo ma bera tamo pi program matin ya bera wati manu dirwa madongi pe ikinwa mala chweju kwanyo kwogi kano ginero gibedo ka waka madiet mada pian kunyoni dong lok madoko kum tekwaro kita myero bedo kwere mabe tika ruin chik kita kiti rocho ne ene be mada doka poyo no member me panel ma jwi neno gi meg ma did Rose la mera Grace ke jom duong Joyce and jom kana weng apoyo wanda ke atira ne luak ma jwi olo gi gina gi donyi yamo gi winyu luo tar pa luo apoyo mada pian kadong wano logo kinwa kekenwa no don konya da hope da myero onya loke ni kindano wet joma romo doni yamo jwi ka winyu lo kari pekare duju olo kongu gina gubin yan ene dong wang owa tinne apoy mada unlo yub megina luonga ka loko tam ikum gwoko yot kom kare duju por kare ka kuma yot wiwa wilo ko kom bina kom bedu mabe kikita myero gwak kwere yot kumwa piano wa winyu put kumwa te ento ka do cha ko balle rocho ne do te eno mier pe ko wanga dong no imiro tikiyat weke chang kai chak gine neno ni pikuo ni te nyop yot kum te ange ni lok me corona uchu widano kumbe di dong tika dok pin chi gwak widano be dok tika wilo abeda winyu we ma ke keru ya ti ni ma puonyu dano mada chalo puony me lwako ceng ke gwak ni pe gine tika ke corona ke ken eno ni ka neno romo konyo wa me gwake ke tuo ma pari weng tuo ma chalo tuo chado maduonga dai kinwa kumbe di tuo mu bino ma kone gwak wa gina wa logo wiye ye bene gwak eno ni bene duju konyo wa wich pe myero wil ke gwake ke tuo mu kene ma bene putie kinwa kuna corona uru chung wi dano ni joma puonyo lok me gwako yot kum mamono luongo ni health promotion onyo ilo yot kum malo guchano yo mawaromo lugo ne me gwako yot kum wa idula ngwen mapat
ma romo luku me achiel luku puonj en kita wajo ni puonj ma gipuonjo gi dhano chalo luoko cing ka myero gwoke kube wek malaria po mari iburi tenet pol kar wonen ma chiro gang no pol dhano olo gwoke kin gang aye nongo net tek pol dhano buri tenet pe wek piu pointe ot kama ube nywali ye eni no puonj ma kar ma chon wan gang ma tie chok ki gang kal mano daktar leo tie mano waneno kar ma wateno daktar leo worikin gang puonjo dhano chul gina go bu ka tie kama pi poye ge te gina te ot duju weng enoni puonj ma ki puonjo gi dhano ma myero ki luk te latin ka gwere wek tuo ma mako le tino pe o maki me ariyo dul me ariyo ni ariyo luku chik luku puonj en me achiel luku chik ma tie ma myero gwoke kwede ka imaro kon pe duo morka wek no accident ka imaro kon pe gine pe bet kawot kama no iromo no ye awano ni ano kadipo negi mi ret magwak bi wek dong pe bi bedo ngaro ma konyo mada idog ote twe del ka itie ka ngwech maro ka me adek luku kwa mabe nyo loko kuoni kita mono waju ni lifestyle cham mier cham makelo mamoja tie makelo teko ikumi nyigyat pot dek pede kete teo pego ikan kama ke buli yo pego kan pete ni pe beda modo pego eto jemi weng mier pe tim manda karo la biel query lok me matu chukari meno duju puonj matie magwako ni ka waloko wiye ilokom tuo chukari chi wabineno ne pe beda itim exercise irwene pe ka duju dong boda ineno ka dano tie di town miro chero tu senior quarters office no jo boda kenyi romo wuot do jonne an kare ma gene pol kar ka chero gang awora tie ka bedo mo ma no tie tui ka subi ka bi a kitiko wati a umiera waluongi moro kanyo waluongi gene waluongi boda ana we wota ne obi konya boda ye gwa ko bi mia gene bi mia we ka worre won no miere gwa ke ka cheng liet sunstroke romo woni cheng romo goy matek dano wacho chol peno sunstroke ino gireba kai worre wi cheng ini ni aba wi matek mari eno ni dong no sunstroke ayatika kanyude nyoka dong cheng liet oli ruk to pin Cawa mai wor kwede ka chalo rwene kin gangi ipimu inano pol kare wano po Lady Grace Kare mekwani secondary school country work no kitimu tiano ko rwene cheri mat gine imat yamo eni be pikumi dok be bene pigine piwi ngwe kilela kar ma wano bi chero gange ni wabi chero pa oja tungi na tunga naka neno la cho mo musee mo mai nen utegi ente nen ngata kume yot
tie ki lela en lela ma chon man kum lela ko madgat pe ti ka lor ne ente nen la dip ma kum yot ti ba tu ki wa ti ka nen la dip ti man go ngwe ka du ki lela en ai ti ka mi ne gine tero begin ki yot kum en to bot wa kum be di ka ni ngwe ki lela la timo igang bot wa kenyu be da penya ni mira wi le gine piri me wot ma la de ka kan me chero kor me kor cheri town ana vai wan kar ma chon wa ngwe di lela kar ma wan kwano igulu public wan gine Lady Grace Gayano igulu public ana ngwe di lela me kenyu ku cha biero me chambe na adugu ga dog bene ki enni ini mirne ki willi piri jonne duju don ki neno ni chan eno ni pe chan ka chalo bot wa kan dano ngwejo ki lela ki neno ni eno ni be me timo exercise ki neno ni be me gwako gine gwako lobo planet and so on eno ni duju gina mier pe ki cha yan konyi igwako lim itimo ki jemi mukene no itika nongo kwede gine itika nongo kwede exercise meno loko kit kwa enu kidong bedu akar eni no pange kit megine tuwa kone de but ento beda luak ma be kin gang nyo community support community development ribu ceng weke gwoke ka chelo pian ngat man mier tene kum la wore men awajo lo kum gine kar ma chon kita gine daktar le wor kwede kin gang kar ma chon inoni dog pi mamier ke weko bet maleng wek tuo po mak dano ki gine ki oro dano no ki chero ka gine ka walu wang pi ki ka jwero wang pi jwero yo tich ma no romo konyo dano pian eno ni gina kelo bedu mabe kin dano dok gine konyo pi ma no konyo dano bedu mabe la bon akemo nyo da makelo kiniga duju wen kelo pressure kum dano kelo dega igine ikin paju kelo chwin well ka peko dong ti kum ngari moni kitme dano konye kwede kin gi dong doko tek duju enoni bebe ma enoni jemi ma kelo tuo wit kelo peko ma pat ma doko tuo ikum dano weko yot kum ma be beru pe dano beru kitam ma pat ma chwero igi kai neno report dul ma loyo yot kum wi logo nyo World Health Organization go choyo gi wajo ni kitung bot wa kuija tuo madon ma loyo ye malaria HIV AIDS tuo jonyo kumbe di bedong pol dano wigo wilo ane lo kum tuo jonyo kono ni pien dong yat tetie dano pegi kero chwingi me gwoke aona piyo ki tuo ma gao yueyo nyo respiratory diseases jemi chalo pneumonia asthma ki tuo chado kitane na wajni mero tuo ma ge wajni tuo ma don tung botwa tigana tung maru botwa mero report ba ki dong lo tuo me tuo weak mental health ki tuo ma maho mon mu ya kun tuo magi World Health Organization wajni tuo ma don ma dok tung botwa tinne pa bi logo ma duan kum tuo ne gini amete a logo kum kit pero me yot kum ma aneno kare ma a chero gang kina due me adek due me angwen and I look ma dog kum oyo ik nyo abortion kita kelu ke de pere kum gini kum lutena nyira and to a week kita wajini pere tek ma pol kare kelu dene
kitung bot wa kor kenyu loke tie marat mada mabe winyu ni kin pin kamu kene ya chuli tie mapebe kidong en gin madano ko en tuo sukari enu tuo me pressure blood pressure man je mabe winyu kidong oyo ignyo kwanyo ik mana logo pian an bene utime ikuma nyaka mo mala tien ki mama aberu ka ma ti kumbere be puda ti ka gwoko ne come gumni ukwanyo iye chi pero beru ki pero me tuo ingeye ada gina kumeno kelo kiniga ento ki keju ento myero dano makumeno ki gina ki chok chunye ki rom bere beru ki keju piano poti me yo mabe ento myero pe ki riema nyo ki gina ki weko dong ki kwanyo konyo ki kume atira nenge covid eni anyira kwan mago beru gang cho bera nywaro gimada gin maraj ayeni yak me oy ik dong duoy kin ping mada mangat mo ke kan romo wilu ne yak ma myero no kiti kwede ma pe ma no myero pe kiti kwede ka gine kai pe ki karatach pa dakta ini romo chero kai ti ki chene wilu man yat ma bene myero kiti kwede me konyo mon nywal yat mon ma geluoni cytotech ma wego kelo gine contraction wego gine mon nywal and I don't kiti ati kwede me gine me oyo i kun i Uganda ino ni chek me Uganda wajo ni oyo i neno bal penal code anano ke luongo ni penal code act section 140 ki 140 wajo ni itoro chek ka oyo i ina o i no itoro chek ka atema bene me oyo i no itoro chek ma pia te ka edong ka in iber ka chatu gin ya me oyo i meno duju bal agerne lok me oyo i chek te kwar pa choli bene go tie kwede wakoni mego rose romo konyo wa teto ne wiye chidong lok me oyo i gina raja ye make oya li ni no pe time mabe well kar kene jemi weng pe karo chi no ni dong no kelu tuo kom anyera maduong mada ya choli kitaneno kwede ma bera kwano jema ke choyo ya choli kina mwaka alimia rio ke alimia rio piero wechel ni le tieno aliba para ngwen ki mia beach ki tiara dek kolo maki oyo ki ik man eni weli eni be unyurte pian nodong oyo iche uwar maraj ki laro ki gine ki laro ki odyat man no time ma pe odyat ngeyu no gwak dong duan ata ikin en aliba para ngwen ki mia beach ki tiara dek ki kina aliba apara rio kulu guberu maraj madong to bere no chok gine chok nene ye ma district health officer wajini enitika mede mwaka ke mwaka ruora tero me patero kat ukate kama leng mo waju bere ni eni miro poinyi kin gang wek lutin anyera ka de yaj peter ni mieri kwan gine ikwan latin no umiero wan machale dog ot mano yeju makumeno time ye ke gine
ki lok ki nem kit me konyo gin konya nyaka ni enu kumbe be gamente do waju ni ka la ten kwan u yai ki we ko nyal u gwak la ten pe mwa ka chel chu do ki gang kwan we ati kongi bera temoni bi romo chero ke lo ten gang kwan ti lo ke no ki no ni petiu ento kumbe ki wache ki mini ki kare ange me lugina lu dir dini mogo gi deg guber ka kwero lo ki enu ento atigane dano dong no dano kadi balo timme umia dong ki nem kit na gine kit ma yugune wek bene ki jing twin lu tin ma kumeno wek pe go cheriti iti jali ma gine me oyo it ma kelu gine kelu pere kongi ma eno ni bene gine ka chalo lok na dini bene pe mir mi ki kwan gine pe kwan i me no etika timo nero agene gwak mego koni teto wa wiye kita choli gine point pa choli te kwar bene tie ye yes okay kid my ite was a kere madang long ma oi ya pian kid ma cha kere wa chi gene cha ke long ma dam me wit pian pero me mental health tio ma tek ma chel ka med ma rio chiek bene pe ye Uganda me oi now lutin ka dong che lutin pian pero ko be ma tie ko be aniero me ma le rio ke pia rio bin pero wa che pero wa rio ko be ma tie ni pero mo be tie ye jo chere roma la mal ma konye pe jo bu ken tie mano poko yu be pe gwa lo teno an met ko meno mene aniero mo ken tie ma ke nyar te well o igamo ijeno machali na din ma yot ko tamango meromi o bodan ma ket ma pien ene gen manong dong wai baldo baleho but ngo me ge tem ka ngan ma dong tie jwa per me wi tie bere ngo me ro ge tem pe dan ma ket ma pien giro ga ma ket man pe o bero tek ma da pien dano tie ma luor tie tin ma tie ma par ngwana par rio par de tie ma no gitigi it ku beri luor be tie ki chiek mo ma no perwate ki ju ma charo yat ene kono chiek ma tie ma kom gi ma wer no yat nyo chiek ma tie ma kom yat ko to le pian chalo ilo ma wa bor kan pol yede wen tie regulated ma pe nga rom charne so chiek ma tie ma rom ma dan ma ken man nyo ju ma charo yat ma ken man kono ma ramo konyo ke lok pian ene ge omero ke kon community chawne ma pite ge pite nen so ma kon ge poi ma dog kom chek ma gao chatu ya pie kita waju ni penal code act cap mia cheli pierio section mia cheli pier ngwen we chel mia cheli pier ngwen we rio mia cheli pier ngwen we adek itere waju ni chatu yat me oyo i bal en to dong kit me luku ko jo ma char yati enu ayo myero lutela wa gunen ni myero kigine ki kerie te ikar ma ki bedo ka chatu saket me kon bot tung bot wa kuja local government ka timate bu keru chik wero kumbe di chatu kon ki saket kigine ho ki geno chika ki romo timu enu ni at the local level pingo gina kuman pe ki romo gine pe ki romo luku tere matore kum konyo anyira mago ya paldo time umyor kinen kit me konyo ko dog ot mabali eno timi ye kichiet ki lokwet gi ludirudini en mage waju ni kangari modo uya yo makumeno no timo bal umyor be peki gina peki ye odugi gankwan eno ni pe loka be pe ni ludirudini wen gen mier bube ka konyo ko dog oti enu meneno kita mier gu gwa kwere gine anyaka ni enu kita mier gu gwa kwere la ten ma gine ma eno nywalo ma eni peki romo we ko pien chan o kero pinyo ko peki romo we ko ne iwi dog ot ke ken
Dok kaha myero gubin ka chelo meneno kid me konyo gine me konyo dani me konyo dano makumeno no lo penyi mani tie dok me adek Jimmy mental health. Yeah, mental health no waju merni is ni tie gine bene piere tek ento no pe temo linking ki gine ki yeju ento enoni bene tie mere pien dog paju bot wa kenyo tie anyara chel ma lok me tuo wi bene no tie umede ke en lok me gine me yeju ki bene tie jo ma no tie ki tuo wi ma ki nywaro gi Ducu weng myero ki ribu ceng me konyo gi kita na tero ene kita ruora tero waju ni puonyi kim gang aye twer joko kit peko man piera tera tira me luko chek te kwaro pa gine pa choli ki bene me ribu ceng me konyo dog ot ma kumeno myero pe ki bet ki lewi piano dong peko timeo apoyo Yeah, merenya Robert na tege duan ma. Do Robert. Yeah, for tutorial Ladit Dr. Alfred Banya you're not out to freezing kan long ma beje ene to wa bene business mukana kangar motiki pen bera gonya me ilichi waki ili male pen yan kar ma be oh yeah Ito sorry guys Tiga winyi. the screen is blanco yeah me pen wak no ma me ki program a topic man no watika loka yene so ati ne kangar motiki pen but ta otembe open gina tingo leo do Yeah, so gonna tiro data imeranyim kache kera wiro bena waje kere one panelist ubera gonya pian ni wawero bet phone mati interactive pian ka wan ngeo yara wan mo ka wa me win mo phone ki ye kache nen la pentie ne elo chi pen la penyo ma puri wer no pian kala dir chiaro ma bod wal du chen na koni ka gam la pen mo kan cha kare mer ana bena chete malon kache bena for tarapalua duana tika winye nte wenye be tutual ana mera fu wiki kutiano matiene amera fo dakta pimini wa fony mabe tutual obiti makijania o late ento jemi weng bena time mebere chi angeni chamu kene bene no fut pedaka no cher mara tutual ano karma dakta no tika miyo la bol ilokom kan saket kirma ke joko kere dakta lok pa kan saket angin mer pet topic en menien matini barta mer bena wajun weko bet chalo area of concern inero kan man en mauno ti saketi gin ma ki geo packaging keken piani man kubiri ini en koma no miro bini saketi ena kari coach chidong kati coach dong no dong chik pa diyo pian no ki diyo meka ver ni keken packing ano ki kero i container nyoy plastic mogo mano ino te tino en no ki twe wi atwe ni chi pangeu kit mano lweny makama eni kiramu tutte kere bene malweny pianik chamu kene it should not be about loka kit magion money ki boyo kere ento umir kong bene kauno check kie bot and regulatory body money enoni
leva chori ne pe maramo yakane kumbi chok regulatory body money enuni ka ono kong bena gicher as far as new content new ingredients money mano kitiu kere en me ka money mano tid kubirde coach yang chano no tika ver wek no kinge kita no jemne kitika we ne kere angin ene no be konyo wa pieni lokada ana mera mok chadene ni lok me ka vera u kwanyo ko padana maduong dak bene o tiu to twale nyo participating e kit neno mo mio kumbiri kumal me Uganda don ke chai ludir watu twale pieni gen go ber ka tikere to twal chio mio o cher chikelo mio ma mio le enoni ukelo kido wa lok ngona de kene mo mio kido wa iner tien dire gi kwegi ni lok mo don ludir patiga chung kitien gi twale pien kon saket enoni ikit mele me yot ko ma biro ne beno pe be kit me yoro wich chi pangeo kitano jema kama eni bena kon kiromo tich ie ange la peny mo kene koni ka o miete mano kamano mira peny bena abi penyo dakta pe kumbiri piene fura no ka kamone eni la penya no ye kamera ka kenyo tiyo mo o to ma kiromo tich ker ma beno kingiyo ko ga egunyo liwen ka chal ke joko ka vera ni dong are you sure ni pegitika kop en content ma no tika vera de coach piene giromo tiyo me dodging trick no we are consuming the same gene substance. Yeah, kati ti me kumano ci pebe. Ginomia ameo eno machala bolli ayeni menyutuni olo local government tiki twero me ketu chik me gengo jami kadong peti katicha be omio dokingi tere ke gine kinen pian mier po bet packaging ke kan mier bet quantity gina pere teka en quantity matino enoni aye weko dano tiko per kamato ne mier bet quantity ento pe just the gine the packaging ento maluke ki yat ma wachi kiromo ki en lok me check me local government me luku ko gina kumani pian check me Uganda long dong waju ni in kai char yat me oil ich no etimo bal enoni dong ke machalo check kadi packaging ning no etimo bal yeah so myero ki look enoni ki why a check tika tim check me wilo me gina me Uganda weng tika waju chimo kuman one actually watika gina waramo luku ko cheki enoni ning kita dong chati enotika wano kum leteno wa inano era yo mi aker gina la nyuti eno ma enoni kita da kwere lok pa gina lok pa rora teko gina eni weng miro ni wan machalo community wa gina wa red dogwa wa kiket tek ikum lutela gunen ni gina kumeno gina itimo panyanka enoni ugonyo tela bol enuma mioni yeah no gwok cha ni Ladit Jimmy kegen ke la mera tema gina mego gwok tie ready me teto lok met ke point te kware kum oyo ik wek pedok lok enu ruenyo maput pa ya medanyin ane Robin a cheti malo kano gem Robin a bine wachi I luonge duone pati a kar de la mala ma te ka teme na duone da wachi aro chi ruenyo ko en Robin pati ka wen ko etem yubune ka yube chi dugu bene neno now kema dakta beno miyo talbot mego madit me wayo tama megene pien ene wegno wakubu ken loke obeto don ka chiel pien wachiero don la wachiel no mama mukwa ajolo yen kong pien piatek nene tie we menya tie bene wachi wa kere we dakta wachi kere ene madok la mai ma ke dok ken ma yam chon ke gwoko
un kere karo megwa ko ber ine nano kere garo chiaro che nyuane kere ne ke tem ku kere mo kwene kamaro fonyo wan bene ajel Kare apoyo bena dakta tin be biro ka fonyi wa wan tin weng man lo tin kwan Alfred wa poyo into twal wa joli bena tar pa luo Apo wati man. gora ye per romo dan romo tin da kwat wate ko de ruin kwene Atie. wan poyo into twal ba Yeah, foi. da ko poyo fony ma ini tika fonyi ne ni fonyi tika kare to twale en lokko me yadi eni yaju ya joli kare wa an eni an ma migi woni o ti me koma ci pol kare gin ma weko dano o igi en no lutin kwan en nyo no ngat la ket icha gin ma nyar lutin anyer en lutin wo jo ka ini no ni ya ju nyak mon yo pe kwe wachi ini ngeyo latin megi gin ma chwer ya nyer wa gi cher ka mato yat ki cher ka yin ngo ni gi to ni no latin ayu bi cha kwero nyo la cho ka la cho mu te ku kwero no luor ni en de dit ku kwero chi luoro ma ko latin nyako mana time nining adok kwene unyo to wale walu nyore bene no tilu nyore mo ma dok ge da ko karga karo ci luor no ti chun latin nyaka ka dong nge ne ana yacho dong pe be tuara oyo ci pul kare yang chone ben lu ti an yer to twal ki oy e par no olo mwa agi tima be pe dok wel gi duong kit eni ko dok lu ti an yer ma yang no gi ti school gi ker chun gi gang kwan ti an yer ma yang chone ben pe dok gi nyal joma kwan ne ni gi nyal go ki mwa pier yo ki wiye ma pe kwan ne ni ayi ki ram nyu gi o chon nyu gi ya chi ka ki nyu ma chon ne no chwar ni o ye en to right pa a wo be ere me kwer ngat ma ine ker latini iye ki a wo ki a chuo me mak lu ti an yer tek tek me nywar ne pe be ki gin ma rat ya chuli yang ma we ko dano pe mier o i rum me ne ko dano bien kai oi iyo ni rum ken no gak en ki oi gi pe de no la ten nyu ka la ten ti school yo ki ra dong i ti ni wa kai kwan yo we ni do school me ko do ne ko dano ci pol dano ma ko be ka oi igi ma ko kwan yo ten ki igi pe no la ten bien lo ten chan lo ten dano be na dano ka ni ning dong dano an ma kong no ki ne ka ni kong nyu ki kwan yo ni ki dek lo ten dok i no me ngong ti te kwar pa chuli ti chi ka chuli wa an ni ko ma wa ta mi ka kwan latini o pien won no kwer en pe nge ya pe latini pe nege cha wa ji mi ki kwan i cha chi be we on ya mi ki kwan yo we ha dok ya school chi mama na wa chi ni pe ti ki kwan yo ich mo nyual latini kari ana ro mo gwa ko ne ka kwan ni ti ti do ka kwan ini mi ki tiet ko ma tier ke nong latin ka ini kwan latin en diru mai ke cher bora twa ka we nong latin kwanya ich pe latin ini bi nyuala ka latin la cho ni oberi ningal ni nyako ni abedi chiru ba be no kwanya nyuala latin oberu chi cho lo nywa gi kwer ka kunini mege bene madung latin dong dit dong latin dong ti gang gi dong Piero do mi to chi hon ya nywa ma wa lu diro kitana ne waje dakta ne local government nyor ku kette kita yang gi chung kere kilo ka ka bu kette community en lu tiana wu ma ya ja nyer ne bene ki maki wa ki cho ne wen kon ki mi food bot gi chi dan bi ngur ka nyara lu tian pa wor gi piana nywa ne dit ane ma ki chwale YouTube a nyer ma ku tiun ni ki dok gi cher ke ka kwan ini chi kwan ku ja ning ma tien tia ko ben ci dan mi ro gwoke wale go en jon ma paju lu dire en ki kirana ne wa local government ku kete wa lu tien ku kwan ya nyim pa dan wen fungu a me lobo ko beriti kwan ka la tien yak
we ko do ka wa mo ken gi paji ku yati mabe anyira mu kwano anyira par ben pitu gi chungo ni king ento ka dung ini oi P7 yacho de ko bi gwa nga nen kama wan ko be wati ko nya nga kong dong makara down chel wan yang wa kwan no kon wan tiyo kwa minister ka mobe tero ke ci lo ka lek to toal lok ma tini lok ma bejo dano weng ma wunu tiga wunyu tar pa luo o duak fun eni I kaka pa chuli I kaka pa lao bena wunu nyoro ma mon ki cho kerlo tino pin bal time kita dong ci yene la tin ka nyal ben mo ka ciel kam yeno dok school pe balo kari wa ankar ma nyal ba bana ma da way ena yobi negani o biru tiya ki pera ka dwa ka school wa barara wa amede ke kwa icho wala piri la gwak la tin na ti mena yi tampal nyor mu kena tima be kom do tin dar weng balo dok dara dar wunu nyor yo yo Pero mi pressure como niera ma no go ya en petit mirne ni ya de jom ke lo ti anya mo ke neno dong period ki mo ka para de pe nge wa kir me gwa ke ko ni be ni na di ka gwa ko inong la pe nong la tien pe nge yu la tien ma ti di mo ka para de pe nge gi mo we ko nyal ti ma duon to twal ko be pa de ku ja ke lo tien ma tien ti tama ini ke lo tin dakta wa poi ina da ka kuni gwak lok mo kena tie atam ara mi ko agir ka kan oyo I right ya chuli chirati pero ti ye ul dar ma ko oyi ji yang lu pe no la tem man do ko na agir ka kan da ko na medani ma po to twalba be now na la men waro bena network ma mege tika ye manana na ga bena bere ko ma mege ko bere pe balo gera wa chira ni mono pen lok matin lok ma pege te ritual Cawa bero tika chira ngere pe ata ko to ka che wa bero ye ka be chira ga jon mer ke roya nene pe ko be ke in matin na wa pun matin ne pun ma pege te ko ma dag lok ma yot kom ma la det Dr. Alfred Banya tiga telawa you matin ifon ma pigi tegareda nene I sharing lo ma tiar o boju ma pol ben pigi tego ne mi adana wa nge ngo ma tiga teme kwena wachiro we mo ge ko ara chiko wadugo no ma dawo yang wigi gutwenye nyogo roere nyogo no ma mara ma ngi go wa America you matie gubi dwange pe ko be nya wachiro no we share ko wadugo chi America nyo matie King
ma wacho kere bega che bene ulto i twenye pien ng'eyo ke bere riyo twal ben konno daktar bi wacho wa duk chene brache tika kwene ya aro no ya chalo dege no pier moko so pier te ka che wa ng'eyo ngomo ken ma dak lo ma yot kom daktar tika mete foni wa foni ma bere da ma dak lo ma yot kom tiene wa nen ken ma kwanyo Duan ka ene well nen well no wadugo ka ene umeno bena no wachine me omere we make a mega no put after pe ya wadugo well no wanen ken me kubu kene benat ma put pe ya wadwa ko dakta di ba bin mete wa ngo mana tie ma mere ne well no ka dakta wadugo ro wa kuba ni wa nyim me tiel maneno point mo ken mo eno cho tie ka jolo buta Bedu twal mera Jimmy, moderator. Mera foida ka mem dwako tal bora. Ingeo mego lok maber twal ni pol kare lutino wo matino pol le bene tutino wo mogo magiti tino machamo keno ngejgi tutwal bene pere ene lok ma yeje ni giti ye tutwal kachel ki jomogo mano bedo ngino jomadon ento kigu maraj bene no gikwer lok ma yeje egonio ana miti kirika che nen matika neno jem mogo mano gwako ni local government betimo kumbiri wan watiki organizations giti maduong bene magitika timo tich mogo kien gai ento ka ini nen gwako nyo ini tika tiji organization ma ini tika neno an kubiri chino miri ikati ye chunyi mateka dada piani kiri chamu kene lok me project proposal nyo writing gile egeni kai nen iolu ram kwanye gimo kikin lok abi wachi keri ye chino abi foi ritual nen kumbiri ni pol program ma tiga bino pinyingi tiana nyera tiana nyera matino enuni angeni they are the most vulnerable gia ye gwako nyo dong pekrom nong gyo yot loyo ento gin matiga time maraj loyo ma pa ana tiga neno rwate eneni lutiana wube mati tiana ma ene kumbiri no miri ki puony beno ram gini eneni program matiga bino bod gi peke omiyo gin gitiga timo bal piene no ngej peke neno gitiga timo bal concentration kumbiti komle tiana nyera mati tiano enini my winyo ko organization me winyo girl child education ko girl child ngo ko women empowerment ko ngo gini neno jemne luke ki le tiana nyera mati tiana ini yeah it's a good thing party ki kwe mo ye ento Lutina wube and madong giaye kaune le mwana ram why they are the perpetrators. Kibi wero gidong nining neno pien ka pe intiga ponyo gi chi pero gi ni tiro mete mera nyim kama eni ka in pe tiga kelo gi programs mogo mabejo en makitiga keriele tiana nyera ni pero gi ubi mete pien ngej pere ki wai ni ngej ene lonyo chi organizations be kong guchak tamo gini enuni angeni kai joy mer proposal matime lokom girl child dona be mi tiano yo yora deta kong beno tam kit ma obi yubo kere kiene we ngech eno rom kin le tiano ma mate tiano en magiti kien gangi we ko kirika gen ge kwodong peke kwa tata ge kwa mano neno gitie kakare no they are focused, they are guided kirika program mogole en bieno mana don konyo lutiana nyera to twale but no lutiana will be has to be involved man kita anateka nene kere piana ka pechi kor lok me yajule eno be bere ka mete mer madua ta an kumbiri ini aber ka temo documentary mo magwa ko bikarte bene chok la kwe tv lutiana nyera mate tiana manogo ya tigi duong mo chere winyi no e awo mo ya kene te mwaka para bichel
mwaka para ngwen eni yang no pangajane neno chino la kuri ngechile eni kainen purom kinle tieno piano man ki wani charity begins from amalo eni piano to wajane almost show ni ini tian weng ma na lo wan lo nyore kong bene pa wajala wobe twal piano a wobe don kumbir gi tuk mer chalo winyo chi winyo cher me tuk kamoy ken gino neno kuno dong kong fut kwanga kere ke kuno chi ubi miu kapewa kero chwinywa pewa yabu wangwa dak ben pewa geno kong dong local organization local government ko organization kong ke ken kong chalo wan ke ken wa kong per ke ker me chung pi wan ken wa man kama tam ni na met ko kom loka mego ni mu wache maber da chi pay gen ma winyi ne miet to twal ni jemi moko chalo yat o gini enuni jemi mano kitiga ye onyokiro wa art yat bene chwako atigi jem mokene mano kakoni no chawa ne tie ke Canada na big mera en chido ka gwa no chawa mo kenyu chi amier bena tiet kon case study pa jem moko mutime mera etro pikumbiri ini ko mera jimi wek pada du lok ma duongo twal wek ka kwang duako puonj ma tibot daktari en ma no fud ma per tek twal ka kamo ko ni wana no chawa ya gi kana foi ma tek Very well. Bernard always konyo wa mamina wa statistics kita gati chama ke kome gang in real time wa ko piarte ka an tigi log mo ma mera wa mio carbot eno yor wa no gwe bi ko but wa fo mate wa do ko da tadi ba ka ene men no mere ke fon mo mege paralysis ka tigi la pen ne pen ko in mati wa ko ken ko kala chima chala pen bore bane pen dakta ko ati wa no katie la gaba tie ben no gama ko mafur no pe yak no wachera nim de tol adapta wajuli de ba bien amerike formatie ken formatie tiene pe ke tegro tol wajuli be apoyo Jimmy apoyo Michael Rose me do ko pon ki lok ma terikom o ki umera Bernard bene ada pon pere tak enomiyo ma achano kit ma myero wa gina wa luk kwede yo me gwoko yot kom luku pon ubedu dula chen ma waju chiada ka lutina wobe kimi gi capacity meniang chiano ni bena bigina bi konyo ko tiko pakoma wanero ilok me oil ich da meta da ko Kare lok me ariyo jemi ma neno karma cher pa den lok me tuo wi ma pol kar tero dano lok me kwanyo kogi lok me dene tung bot wai kor kenyo kita waju ni karma cher rik-in gang ano lok e duong mutime be wai dikal ma megwa manok kuma bene tie group mon kan magelone gine ulaya kan magelone gulu Sheffield Mental Health Project getie tunku malo magine me UK kan magiti UK otyata dit ai lok me tuo wi ikene January ke October ali mwagali piario gubino ke lok ni ikina dwe ni enu ni ken October January to October jomo kwanyo ko gi chok piara bor o kwede gine mia chel igulu ma bene peke ke choy pe noti duata karmana chero gang pe mwaka ni anto mwaka mukarcha pinena rio awobe mo kineno tika wore kin gang ke latin ne matidi ko chabu doge waji ke latin ni endong latin yo gine myero mede ke kwa mabe yen endong pe gine peke dinene en peke dinene ngarmo ma
jok awubini lo kwede nyo chet wat ki joma magange ni nen ngadi tikati matata ngoma right nyo kong me jok ke kan me lo kwede me nya ngoma tikati me pere penenario ni me adek uchero owil ugwil oyero boda chero ki boda we die piny boda penyo ni in kita boda ni waju kwede ni penyo ni in ugwili ko dok nengo en waju ni bi chero ko gene ka wilo diel kidon kama en waju ki chibe yene die pinya ta bua kitungchel bua kitungchel ki boda ni bedo wa kenyo ingeye kino gena ko odene na gino mi awaji enni pol Kare eno mio idul me angwen ma awaji ni beru mabe i community beru mabe dogang winye kilo pire tek kaki neno ngare moti ka tima tata myero konge jok bene ki tem lo kwede ngoma right kan uter ngoma right konge bet pin inong pi tetewa itika chabe ko man pingo ki kwe chwinye ka gwak lo ka raj dong tie ma en tamani gwak pe romo chobu doge ke wate ni jemi weng romo chobe ke we kon ki nem tere chalu mege ni lok me boda kono piri o charro chana ne peki mine yo me nongo chana dong me kwa pere o donyi mato kon ki mato jai utugu wiye na o chero kwanyi kwere gine kwane so look me mental health me tuo wi gina kelu duong ento gina pire tek aye wan me neno ne ki olo jingo chwin ngari moni ni kadon o mental health ma dong pe wani kin gang wa romo gine konyo ne kumyor kinen ni ki biru ngati enu ki teru i odya yen mogo no dong udonyo matut ma loka ken ki jingo chwinye pe romo gine pe romo konyo ne ento gina raj bene kumbedi wel yat ti dana chel mana tika konyo ne wel yat tek en mege anyaka ni enu no dong tuo donyi wiye ma dong pe twero gine la bon ya peromo beda ti ento due ki due myero unong chene ali myero me wilu ya peko ti kenyu go gina peko be ti ye joma atika ne amere la dini be ento dini ma ki chero ki vuolo ki dano nia indong yare weko kedi joma romo wilu ya in ya weko ko lok ma ya wando lega kumi ikelu la nebi chako yenyo dikal ka tongo jemi ni kono ki yiku ya kanya na itika kela yela ko ngade itika kena kela yela kumi erne duju medo jemi meda atira ne jingo chwin ngari moni kado ungayo kikin gang neno yo mo me yele meter ne odya wek ta ke nem kit no gine me konyo ne enda ngeni eno ne peko ne tie ni ka dakta konyo dong wel yara ye no dogang dong no do hotek me gin me konyo dana kumeno en peko ma neno ma tie ma tigang eno neno ma do ikum gine ikum tuo wich ma tie ma right ma de ko robot wa kenyu ang'eyo ma kit gang ma woro ye anoni lokatie ukaro pinyoko ma ang'eyo ni kama kene ye choli bene tie kit peko ma dano bukaro ye ni kikumbedi kit peko ma dano tie kwede chidong me adek ma pupa wa gudu lokum tuo manyen ma dok loko winye ene aye tuo chukari nyo diabetes pressure only be look ma
Ducu ma chera no olo kine you know dana rio adek no ge wal ni gina kuma tika yela tuo chukari yela pressure tika yela man tuo ma winyo dano pol gina kok kwede man raj mer pijoma dong tie ke rento en gina ke romo duoko rache piny tuo magi kai lo kit kuoni your lifestyle ung'eyo meno koni gwak la mego Joyce gwak romo tete wa wiye kit gina kita ane lwenyo kwede kit tuo chukari chama kelu yot kum nyig yath pot dek pe mat chukari maduong ni puonj magi puonj dano kina ne awali lo kum timo exercise wori rwene pe dong ka duji mak boda keken pe mat dong koma dong karo la biel kweri tie kina kita ununge kwede tuo chukari tie dula rio achiel type 1 magluoni type 1 diabetes man kinywalo gi dana nywala mano kumi dong peromo yubu moj kum magluoni insulin insulin ubedo chalo pungua ma yabu kofulu weko chukari mano tie iremu ni donyo igin ile donyi iriyo kumi weko kumi chako ti kichukari eno wow chimi kero chika eno ni dong pe la yap en ma weko chukari donyo iriyo ki ile ni dong bedu pe weko chukari dong joge kumi ena ekelu gina geluoni diabetes type 1 diabetes no kumi peromo yobo en gina insulin eno moj kum mageluoni insulin type 2 diabetes bini widiro no kofulu gina go roma kofulu manyado maho yano cham mai chamo ni chama pebeji ma weko jeng ma raju gina joge kumi weko kofulu ni eno makero chidong pungua eno ma insulin pero mo yabune weko gina joge kumi endo kai lo kuoni might better timo exercise yogo en kofulu ni eno weko gina wa yabe pungua donyo tugi yabe chi chukari chako donyo gina rinyo kumi ki gin ki le kumi chako ticha be so we eno kita menyan kita diabetes no tuo chukara rior ni eno ni gina tiu kwede ikum dano chidong faju kwija en duju lo mechan weko gwoke ti tuo ma kumeno dogo tek endo jemi mogo tie ma romo timo ne chalo kita waju eno kingang romo rwene ka ceng peliet nyo ka ingarmo ma romo ngwait kilela ngweju kilela ka ingarmo ma romo gine romo timo exercise atika ne jo ma tie kene mwaka piera ngweno chero kwera nyim mano puteko manok tie myero bet ka timo en gine exercise eno pien eno ni ai don kar ma gina kumeno chako time kwede neno pol dano tika to chon mwaka na gine mano mwaka ge pod diru duju no pien peki bedu ka gine peki bedu ka gwoke meno wiye lokum gine lokum diabetes angeni chatie kario eno mi awe kon gwok ka ngarimo mero medu wiye angeno ni gwok lo mego Joyce gwok mero medu wiye kum lokal lo ni panyam keje akeri tie kireni dong berno maput piyak wakero lo men wa Joyce Robin no take la pen money ma again no dak ikom ngoma na tamo wiye mana maput piyak no ikunge wa bikero Joyce be mero madagala ma to sukari no Robin I want take la pen boda tano maput no piyak wa karo
pen du chen da kon da ta pen da ta ko Better tell the poor Jimmy. Ando timo kija network na ne kanye barwa bua so network na tingo leo. Now pen mana miro nyang ke bot Ladit. Ang'eyo tuo me corona dano bedo ka tuo ne tutwal ana tuo kiriyo. Chi apuelo bane fureti ken mo kanya yen wia. Ento na miro nyang aduge me en tuo corona ene tieni ning pien pier kena no na ayam pan nieno tutwal. Ena no anieno karka chua no fura on. Na ang'eni dan mapol mako wuok ke jem mako man. Kar mo kena bena no getie ka winyo kirmano anatikwede ne. Now ket yo ang'o ma ine tamo ni miero joma no gwak tuo eno makogi kikin mano miero ko nen ni aloka mati kuom gitine ning king'o ma miero ke tim. Ena penya tiko meno. Please. Yeah, kumbedi aduogi me tuo corona de tika timo dano yo ma pat. Ang'eyo I ot yath kama wano tie ye joma gibino ki tuo nyo kadi lo tic ki kume mano dong tic pe kitika mede ki tic pien gina gitie ki en aduogi me tuo corona ma giluon ni long covid tie peki nyang tere kumbedi be put kitika temo gina neno research men nyang pingo jo kene gine ni timo ki kumeno jo kene pe timo ki ento gina gi waja ye myero imede ki olo lo en lo me timo gentle exercise nen cham ki vitamin kai petika gina ka vitamin jemi chalen vitamin D and vitamin C ki pot that ki nyigiat ki bene ibet ka roto ki GP ni yen mogo no go tuo ni no utugu dok gin kana kumi wek olo ki pim ki ngengo ma tika time go tika time affecting organs ni keje organs ni tika ticha be onyoko wek olo no ka gimotie ma ki romo timo na ki tim yen kita kumbedi awinyu loka tie kwede gine eno tika timo dano papa so umieri gwoke meri nen en lifestyle eno kibene ibet ka pime pot GP ni kare ginana romo wacho ne eno keken Be afo tutwal. ene fon ma bere da tama be bolwar duju okay Diaram che wa neno kong pien na ne wa mien no talo bolo bot la men wa Joyce wa go bien o wa che wa nga gena be ka wa chero kala bol ma pi te ko man ko no experience ka ke do le me mono la men wa Joyce wa jule wa na no bien le linga go dong le wi o kar ko ra ke o tie en Tie tuan ti punya mabe. do te ga wenye Apo ada tuan Jimmy me dua me biar me kanyo tam manu munu kum. Apo un pan weng moti kan. Apo lu nen wa gilu Wiwa yang kapir ma pat ka ngi kiye. Tuale tien bene po jo ti madir mada baro men wa Dr. Alfred Banya. Ni biro me mene wa nge ikum tuo ma pat ma no tie ma logo kum dano. Tuale en tuo mo kana chalo COVID and makum bene putiga going on. You don't tuo mo kana chalo HIV AIDS mano putie kin dano bene tie kat be yar no tie ma jeno tie. Wa no mi robe tie kwede bene. Ana po tual. Dong an ya juit a chiera kerke wajo. An amiero medo malugo lokum diabetes. Kera na nero wunu winyo Dr. Banya wajo kwere ne. Ana biro kituo chukar pika ma laj mada. Ati kituo chukar don kuwe ma ri kwere mo apia rio we abongwen. Ma I was diagnosed in London kanye ot ma Ladit Banya tie ka chiero ye me neno tu kune Kings ma tie kama wene London.
diagnosing in 1993. And so, I'm in Terra Biru Kare or before Biano Benaway in London, kind of politic and one. She don't only know good morning, get my one hereditary. Mano Carmo can know get comparison. And so, get diagnosing and get type 2 at a time. She kungela chen, madong, adek or pick up a bit area, my bit, madam do you to Westminster. Madam, you can act with a no, I think no, a Cherokee consultant on that every 4 months. Mano, me are no gipimo organ, organ tigatig my bear. He St. Mary's Hospital, Gunoni, and a bit of Kare type 1, can no about parents, a parents are away no ticket to car. You don't get where I'm at time, no, me are locked in it. Yen experiences, my Anna bit of quite a few more appear, we are from one colony. At time, no, me are sharing with you now. Go to Kare, Kirana, no, window, Dr. Panya Wajane. Tigin Magiloni insulin come down, in chamo. Myero ngol mocham tukare uti kom tukare udwak level me tukare me kumi udok piny mara jene gi kea gi dok komo kene aromo kero la bole ni keda mati kom gweno ni unu ngeo keda me kom gweno ni kero ti kwere era ngolo cham I gweno era megwa bere gi luoni insulin ma bene waromo luoni en keda manoti I komwa kuno ma myero uke cham enini tukare mo cham ka icham maduong to twale kumi ramo kero pero enano donc tukare kumbiri here very common twale gang pajo kuja ane kar ma omego Dr. Banyo Berga an bero na ti gang duma ter to duma ngwana bero biene duma ngwan towards the end gin ma pol madama ana bero kaneno ne era ye tu tukare ti on the rise give blood pressure. Now, I'm party data. Akwan mer biru nursing we at you bene a department make alone a Reno wood. Pol kar jo matu chukare era ge biru no piti ye. Meno jo mano gwakya mo kando ngiti kidney problem nyo dana mo mano meru remo ge meda ko nyo dana mano ge amputating kiande. Ki party o beru nothing so para mo gwajo ki mama pol mado no medical ni aramo ngene to 12 bar atika no experience mana tikere now chukare me chako feeling ni ini tiki chukare signs ma biro ma ini ramo ngene era ye la ilayo tere mano winyo la tika mwencha wen duwe no tuwa matara la tika tude dogi if all I did yeah, when no mere bura pe malo. Keka ini ne ini tiki science yalo eroni. Ne doctor yor no. Donka ini chero ya. Ti mo kana ma gi pimo ne, gi pimo light kong me achen. Level me chukar me komitini ni tika kwene. Gi ke pimo remu. Blood sugar ni ti level tini ni. Blood sugar kono. Mati normal is between 4 and 7. Meno padar mati normal magi pek chukar. He want to more to chukar ne gimiano peri range between 4 and 7. Ka kuni ne chukar doko ping kumi chako miela walk to the mario. It's sweating. Now gin mo kere ma time ereka du chukar dok ping to 12 you can go in a coma. Pien you collapse. No don't pay you no level me chukaro doko pinya dida. Ma pol kare gin ma gi romo timene ko yore immediately ka dugu pudiape era yeme minute glucose on your glucose ka gang kuja ini maro within 5 minutes ya kilo level me sukar ni malo mod ki no machine me pimone o mere bet ki kwere ma ngir ni gang kuja biru tek mada yen jimi jal e woni none tek ento ti la cho ana tiki cousin brother na ma oberu ka tuo chukar pongeo ki eventually dwe angwen mo kara ngechi mo piano ina tuki ki uno insulin ki oriat uno metformin ya me chukar me gilmoni metformin mero ko first initial give ma garamo mini before give mini ki karo ino on insulin now
gin ma weko sukar ku bitika medo total cham lifestyle pa dano ni chaka dong ma dano chaka beri ko ete town chama chela cha weng chama met eni sukar pe mero. That's why young actually when you get way to polonyo piano mar sukar gi obamo gar gi chama cha weng gi ngogi sukar pe mero jemi chalo nam advice me gi mir borwa miro ka iriti gang kun kal era ye kun ma be madame me gwa sukar kun ka bi Guana pe gura matwal pian guana tiki chukari ye mapol tutwal wia po kar makuda tiri ono chukari pe kar pamin dano tiru ko arege gi guana pingo pian chukari duwe ye ki ngat madum tiki tuo chukari mer po cham guana lo ka don wanya kiri tutwal cham pis matitiri ento mer mwanya gidong information mo kera mara mo miyo ne era ni ma ara tigang PN siblings adek ma mega gitiki chukar. Angwen actually. Ki la mera kil ti Kampala Kenya. Well insulin gang welete. Ento ti pharmacy mama ti wandiga. Ma mwana wele ge half PN la mera no willow ki gere Kenya willow ki Kampala Center Kenya pharmacy Kampala Road. No 90,000. No ni kena me Uganda shilling. Endo karma eno chere wandige pharmacy madip makar juni wengi tiyo gisuno unoni ti 40,000 menu pijuma no can afford it endo be ka wunjo motigi wede moro mo konyo juma tiki chukare you can live with chukare ka ana bir di chukare nearly mwa piera de atika gwoke ana tuje 4 times a day ento ni ano duju no ana tika tuje wia pigwil pian ana mero ko donc tuo mo ge ken ma wan wati kere kirunu nero title wa waje kene gwoko yor kom ikar ducu piere tek no mer wa gwoko wu igin mo wa chamo kire iwa ki dogwa exercise kirna no wunyo Dr. Banya waje kwere ne exercise konyo wa yo mo pol mada iromo kwang kari ker pedom ni long di swimming pool kon ti ana di kari wara kene di gonyo kumi relaxing kumi kwang konyo what pier tek mada wan wegi tukare en modon wat wene ge way bricks walking war may water o ki gubu kumane sweating on to be burning calorie ge kumi konyo yo ma pol mada konyo yor komu kana ni benam pe tukare ge kan pier tek ni mer wanon wanem en donc yeri mo kera tie ma de miyo bod dano gang yin ke itiki chukar me gini ya mo ya 15 minutes before chako cham we kin ma ini cham me no ya do chako ti we mo cham ini cham po chero bo komio ma no insulin pere ki within 15 minutes ke chamo inoni beru ki yot ko kad ini cham pian ya pian chero tiyo ma chelo insulin ngolo mo cham sukar manu ti ko mi ma ini cham ke tum cham ngolo we ko ini beru ma ko mi yot enam kidong je mu kere ko gini ara tamne ko pe do pier ter lo pe ko ka ini mar ko ni you reduce gin ma doctor advising enam ki gin makero pero chukare ka initi per ma pege treating yeme ma piera tera dire kuni ini be losing we beta amputation betime yene gi ngro kidney failure ka don kidney failing and the end of your life and nam kio miero juma don tiki chukare nyu juma gi tiki wedi ma tiki chukare mi tam ini bot ini one program mo itar pa nu malugo lok wa yor fu daro ma tiki chukar mi ar kine ane cha weng gi kiero gi pimo kidney ne kier kare arian madit ka gun pe le cho ka kidney ku ja ariat local tie ma gi pimo dano inde nge kirme gwa kwere Cham ma sukar na ye an peda mar sukar ma je chok yer de ero pura ko
So, kay guru nyo again ket le moon ge ket twa is very good for diabetes. Blood sugar pain. Utigu worker is very good for diabetes. Blood sugar pain. He learning can make work at a don't part of him car busy. Excess drinking. Yan to car do my car. Kilo pero. Ki dong em ki mo no ana mera med wi ero ki je mo kere ya mo kere mo biro tie kumbiri in the gera ma ana tuche kera mera nyo bor bilwoni o zempe an yan kan den ma be ya and it's a new medication make you ka gina is a injection make you ka gi yugo e Denmark puru biro puru ke ja kelo na kela puru ma itu de kere once a week. Ento ni amachakere Uganda temu kwenye ne pharmacies okone wen panon. Mano jumati UK kanyo nyo Europe nyo America nyo kabir mo ikan mati in Western world. Ta ili tuwe chukare as your consultant we are prescribing yat and make a loan of Zempic. Those is equal to 0.25 to 0.5. Nubu kiro get rama trying and don't get around it since last year. To kind of to take a gap once a week. Kimo kera ma ana tuje kere once a day. Ene luone te ano kun doctor ramo konya luone a basla. Panyang kan dem thing. We will write it down and send it with a web any once a day. It depends on level man diabetes nitikwene. Gima ana tuje kere daily 3 times a day. Ma is very common. Giluone novo rapid. And I know and Roman no pharmacy. Any man in my konya unaware I'm to take that to Kare and I made a credit for 29 years. But as I was educated, I don't know to Kare again. Man a bit here tell a story. Auntie Lamo Mano Tidaka Karma Anthratis in 1988. I tell you when you can't wait not like a while, every one when it gives in Captain Kan. You're living armor in the way I get a carne. Our auntie Anna Rema put there. I'm ya particular Rema Kiara walk on, but then la Rema no moon remit a warga or family then. Which all like a warga, you are Maricolong on get in what for everyone can. You know, anyway, you may tell you know to make it one Gondoriani. Thing on large wow in Yahweh auntie that cannot be possible. Pian and parwa wrecking a remove. Ento and mama and ticket it from to jag PPF. Down there, I think of Yama. To jag PPF down there, I take it to Gondoria. To a nyaj. He after 2 months, I think I'm feeling the same problem. For 2 years, I was feeling the same problem. Imam, Madam Arabi in Europe kan, and I don't in 1993, and I can know Ara ticket to diabetes. Having said that, La Merma Ana Lubukere, she died at the age of only 36 diabetes, kidney failure. But Megan was diagnosed in Malawi when she was 15 years old. Every car only gang kuyang arma weird Ramarayoni, two matika yilatine kong a yankiana. And I bet you can never down my food down, for down to that dog, to a mapping young, not a ticket to don't win advice by Dr. Alfred Banya, who bet Capime. Pay diabetes, you can pay pressure, you can. You can keep from one to one, never want to, and when you know one down my fire, why not get never yet? Won't I get well, who not woman never in the Ramakon in Kanu in long time. Then. Keep Pime Pierre Ternado, Goody MOT, near Birka Pime Chat, the Birkamataka in Peter MOT, maternity to you. Near Birka Pimukuma, one near Permo ticket. Kadang one near Permo, near Piper Aaron, what him and one long yap, where yam Quanwa, where Permatel mem, who be Perre. He, Malabeki to Kare, and Gilmaramater, and Kangaramo. No myero penyo kipen mo malebe ki Kare. Ara ramo gamane pien. I've done few trainings malebe ki lokum Kare. You know.
So ka gi mo kana tie ma go ngaro ma bro ko yo ngaro ma dana ma polo bero ka penya ka gi landan kan manu gwede gi tie gi tukare gang aramo mio ngomo mier no gi tim gi ti yar mo kere ma fobia ini gi ti yu pere bero jala mo mano fut pege gene mano fut ti ga da en come bero nyige ma tiam man bero jala mo mero ya tukare ma be ma da. That is the apple medicine. Here bene in Amazon. You can come be the play for the truck and your time. Corona new to work then one then. I don't find an car and a kiddo. Not be Uria anybody was a Ghanaian man, Mama no Upano, apple medicine. In Westminster University. From I'm gonna tell you, and I'm not doing business study, I'm not doing apple medicine. Here, ya pio kwanya ento doses no mere in monitoring very close can ka pio to care wa pinya data madore no ne jam can you gone into a coma ki ya only mara bin no nye go next time ka don program here I will just bring it briefly where you man no gi kwere pa jo kun ge ramati plan yen dana matiga ngi tigi chan ma pul ma da wel yeri ma chalo en manyor gene wel ge malo du matigi chande kan ma de kan manage. But maybe you would stop there. One tal, one gabi. La pena der no. Better be my don't get my ticket. The obedience that way. And get my logo and we don't remember with Dr. Alfred. And I look while politician. You know, problem must be one ticket. Wa beru ka lok te tar ma pol to al lo ko no beru tie pa ma we o lu tie na ma tie na ko beri gin ma ngi mo moro ta ka mo nyen ta ka parent ma di mo mi ko nyen te am ta most of parents in ma ku be na lu tie na mi ti tem age gin wen beru pole ko dai kam mo no ma di me ko nyen te am pa ngi dong gin kana ma dir ma lo wen media. Look, man, I got on Facebook, YouTube, Corona, and down take a look at Jimmy. You think I'll take a look at Jimmy, but again, I'm going to be Robena. You can't be my with it. Jimmy, my in and out of a good fun, because Jimmy let him a bear. Capet him a bear. Me are paid look in metamony. Be tell everything. You can add my play now, armor, again much. You better pay it down on me, indicate to look him and one. You only know pay to you. You know, you don't look money, man, I'm telling me. Children rights. When look and it's a bit of a need. But why Africa look my children rights, youngster? And I don't care why modern life don't be on the welcome to get me. Children rights. I don't let me and Latin monologue, Latin, you want Latin, Latin, I'm better Latin, ticket right. You don't got in Latin ticket right. You've been young in a long people like you, one of me like you look for Indian affairs. You know, if you will look me, while Pulutiano, Matino, say a tip and look, Luciano, my para, my para, and when no mere you may look maybe. The Quanya got the Kiran and then the road to look on it, your Madame, Luciano, that they are lying. No, Kiran and then doctor, why the Kiran mental health. Yan not Madame, we pity my bed. Sing you to me. Narmo Ram Maranel, Brooker, and Yachum. None. Well, you can't avoid me or take a treating in my life. Yan Kam can no end condition in no other alone and no came affecting you. The coin ya coin. Menu leg and I think a king, Arab a bowl of tal back original quality. Yeah, food Pierre, yeah, Ben, and a pen tea about Robina, take a pen body, food Pierre. La Kare. Be la me Joyce a po to twal lok me lo ngire ye ga nyoro ma be da. Chi pekin ya do fo ma dit. Ki don ati ki pen. Yene wa chi ka ngar me nen chukare no ti pen myero ke mine glucose mare. Enini muno ramati ma bad juma ti ki chante. Ka juma no ti chala we kin char gang. Keni chala borwa jumu kana penye kene wagatum nywe paloga ge nyo en padibe kunu nywe coach en we coach go magi kuja mano dano ti we iken pen ka chukar de ngar mone mano che go no history ne ge ngeo
kiramo rubu chukar ki pi kiramo miene maro nyungo ma kwena ma kiramo timone ma wa ko ngar en pen ma chel kidong ma ariyo ma wachi la bolle chalo in ma nuiti chukar en pe ngeo ma bero kayilo in now gin yille enoni polkar dano lu nyuro ki jumping into conclusion ne ngare ne chalo no tuo nyaji nyongo ke en syphilis gene chidong kirmano ke no ni chukar bene kelo yil kom chalo in dako mano no chalo thrush gine ramo bedo tie dong ngo ma ke ramo timo ne me konyo dano makumeno ramo gam en no nyo Dr. Alfred Banya ramo gam ne la pen ma arama do ne borena fo etwal Okay. Ramu gamo wiye mukene but mukene apit wako boro mera Dr. Alfred Banya me gamo ne tutwale malube ki yil pom ene ngo manoge rama tukene. Yana yone pa ngeo ngo maga rama tukene tika. Ento gimo wiyo wakati akimachil gang kuja no glucose tere glucose benefit. Iramu rubutukari. Donc, I would advise in Armadon any ticket to Chukari. I took out of dog paint, but in there you to can. Medium to carry well, balance. Full car root to carry, it took a pea matini, get up the twirling at a bourne. Yen to carry out our day, we wear around for a goy we, but we're losing down more in London time, Mahamuti of the apartment. Ma, Utierkalua, he to blood sugar no dog pain, to car no dog pain. Maybe I'll walk better no see where you're here. I don't know the thing at Chera come. To car and dig a dog below 4 mat glucose. You took pee to carry, the carrying your kaboom. No work at a hamburger, no work at a jabber. Come on, I can't my in a ticket carrier. Yam down to Chama Port, no, you don't know what you can Chama, you can create to car. You guarantee, get a marathon, Romalar, make it you enter Kampala, Mati Kampala, look at that. Here look at Macanamati, a tablet in form of tablet. He can't do the thing on. You can't know any committing a meal to Yama, Kenyama, get at there. In 5 minutes, no kilogram, blood sugar raising manner. Kare or Yarka, in a or Yak, or Yara when you take a glucose, look at it. Maggie meaning about half 50 mils, have a cup of tea. In Marca, no, dog very low, meaning 100 mils. In Marca, in Marca, where in Bedo. In about 15 minutes, the Pimo chicken, the Pimo remedy, that the Pimo remedy, narrow level, make you current and pick up where I don't get where I get area. That's all of only minutes, they will admit you area until your blood sugar is under control. Okay, where in the area. To carry, we are with down. Long time you take it to carry, may no one committee, when you committee a meal for the piano. You still leave it well, look in lower down and young, not to carry drop below. So, he, me, no medical attention or your 5 kilo, my bar, what kind, go, she may 999, that's a German, your 111, where the man. Small car, in a ticket to carry. We're down of family members, different in a ticket to carry. We're you make on your bed. Be checking on your Cawa. Cow dog pain medical treatment won't yen treatment in its unit. You take abundant calories. Take up wow to carry and make to me or keep called dog of pain. Kilo pair dog mechanic to me. My look again look Gil Eroni, Aran Hego, a level doctor, you know, quite Gwaka in a mom, me advance, not down air. Hello. Yeah, Ramu, yeah. For la mego Joyce. At Logmail come, Aname Catalogan car, no moyat car gan dogate. Gina Polkare, Anano. Romoti, Lugo ngoma kela ila no. Ento polkare le moon kai bio I pi manok I besin mo manok I luak kai kwede tere ti olo romo mio coin ena ya romo gine mio tam kumeno
enta tirane kai tiki chene chi chirinong yat ki kume me konyi bien yat no tie enta ngebe pa ju kuja kita wa ni kar kene no chene pefe ka dong chene pe en jemi madon I porro eno ni chalo le mun ki ngo gini ai dong mier ko tem ti kwede bien eno ni ramo neko quidi mogo ma kela ila quidi ma pat nyo duogo wel gi ping wera ila ne dok pe beru tek ko twa en gina wajo en mai kan Robi atama dokta gamo maber to alga kenyo malube gino kwome pajo kuja kika ka eneni gino kan we up for very quickly cream money make one canister yeah gino wero gil eneni chamo kan is not diabetes gil make one yeast actually one tobe yeast got room to toilet kumi you get fresh yilo in Kole to toilet bonmon. Ya tube enoni gilwane canister ni ramu wilone is without prescription. It good kono ka kwena ge a pharmacy moge kanga inichera. Ibet ka tisere. Ka dong ti extreme ramu wilo matido capsule monya wek no chero tiye kuwa ge iye weng. Mero gin maramo aramo gamne iye Ako tuwal. Kidong bena nena ni sora Jimmy. Kacho matiki gina kichukar bena aneno one of my client tike kar tany mano kicho ni ana tie ngan mati gitu chukare in case kachukar deo kage no kata jene ko no na machim tie mano mier ke go kidong kir mano kiramo go chim chala 99 gi wache ngat eno poro ene kar tany mo no ko matiki ngo gino ne tike diabetes gino gramalar in beno yoro afo it one Mero kakara iramu rugo pendant manu nyuru ni initige diabetes kachu karo de iti public onyoka moe ken ge ramo ne tigi neo kirmetriting yen kwede gidong gi mokera no will kado ikero ikoma tie injection magmini arati kere ifrit barakan gituju in werno udwa level limo chukare malo eno no dong you pass up but gituju kera tuja piano dong peramo mar glucose tijogi no glucose tijogi en eno ni bene menu cher bar wan ju mo atie wa kan ko no medication jalo eno ramon no consult your diabetic consultant on your diabetic nurse doctor men yang ni gimi jalo ena ramon no ni ka da ko man men ai do mo kan me pu ye wi an Now, umera silo tikla penya neno wachon chida pa neno comments kero choy kere pada ka tamutuan. But again, if we petty later to alumar siza, na penya mingino tia dark board darta no rituale ge robiana ga amin ge joys way. So amini kar kong ajuli umera siza no put pe wadi kimuna nere chere. So ajuli. Yeah, I think Joyce ogamo la penyo mo na mero penyo neni yo. Yen me melonero nok ken ikom lok ma chukari. I think mero kapag mo loko nying tu ni tu chukari. Ong miro ginyang kong gimo ni tu chukari mabe. Because kana chiro gankuya karwa kamo wa wier yen oh iti tu chukari pe cham chukari. Kun chukare ipe komi eni ana ni dakta o tete wa gini Joyce mabe gino pere komi wa ini collapse e to tier chukare petit don komi la ongo pere me yabo kam eni wa don komi eno libolo do ipe tu chukare pe gut chukare ngato pe chukare do wa lor chukare lora eno ni gino tia misleading dar wa dar tia to ma pol because men yang ni eni tuo chukare telo de chukare pe komi mir non kiriyo mo mai yabo kupulu eni wek yene chukare do komi so that to mo pol kare wa I'm sorry to say ni kare wa doctor ngwa ni o i tuo chukare pe bela cham chukare do twal it's completely misleading. We are actually killing people. So
the idea is ni Chukare yi petit donyo ile kiruna nenda na wale Chukare petit donyo remo ngoma weka Chukare ine donyo remo ena pigi na mo loni insulin ena miri mo at a time ini chama Chukare kumbere one that thing when kat low blood pressure because low sugar because there's no energy there's no even tigi to Chukare pay cham Chukare no energy ni kwene la pentie gario ma tie biano ke WhatsApp ka ke Facebook ka en ma per tek benene wa gamu la pen ma tie biano mo ko adiolo la dit Professor Kennedy wa diolo ma tek for biano yeah yes hello what you okay, yes. Anatam ni ini pierta tutwala na koi wunduchu anaro wang daro timaleng tutwal tin natao tin nero nen chalutin papat. For the first time, I'm meeting Alfred Banya Wayam Pangeo and Mabe. She Arapo nen Ladit. Yeah. Arafoy. Now, I think you look at chill, ariyo can, and I might chill, and I look me you palutera nyira kilok me oil each. A mere minu la nyura chill, Kare mama one what cheroka timo research palea, no what timo research UNICEF. Wano mego moma mwagane tipiara reo ya boro. Ma tiki ma eno no do dio. She had become a grandmother at 28. So eroni tialokani and wa unywala ti nyar ma en unywalo mukwoni unywalo mano tigi mwaga kina para ngwen gini para deka para ngwen manyuru ni bene en bene unywal mano gwak mwaga ne bene potie a para deka para ngwen chiman kat bed wan walogo lokom yeju egini walogo lokom oil age myero wang'e ni mana ye achiel duoko wan chen tutwal machalo community dok bene matika nyayo chan tutwal pien latin nyako dong ka dong oyacho mwaka para deka para ngwen mapol kar no gi weko dar makumero dong peramo agi chan tutwale dong ka dong gi weko gi dong ya indi balo kwani dong miru dong megi pedong romo agi chan eno beberi chan lutino beberi chan likwai ne beberi chan chiman ene gin mana tam ni miara med wiye mana weberu nen malupe ki chan malupe ki pero madano tiye tidong lokom Chukare anatam ni an imwaga elibareo kapa Karmati, Cambridge, I had a diagnosis of diabetes. Kong mukwo ma arabi age Netherlands, ma charoka pime, doctor ko biomina warning ni in mo money ni tipol to twali remoni. Tin mire gwoke. Kare eno no otyeno ma dit ma peto. Kilo piera bungwen wi abichen. Chidong an bachi look elidong pa beba. So karma ara agi Netherlands madong acher document ki kwane Cambridge. Cambridge gumabe na ti Brooks. So wati odyat in the psychiatry department. So Dr. Benuchero, no, Dr. Moma was kind of a joker, Maro, Maro Ray to try. So what you taking family away, and taking family, and taking Daho, and taking Lutera Rio.
Inong kap ke mede line eri dong pe bi gwak lu terba. Ibi wak lu ba. So mina luor mada baro konya bene kad beru no mina luor konya ma weo ni chake kare enoni ana duogo gi kilo piera bungwen ya biche ma kombedi ndong kilo na dong tie kena piera bero ga ngwen tu piera bero ga biche 20 kilograms ma losing. And that required a lot of discipline. Kain pe tigi discipline in peramuting kinero. So I just overhauled the whole of my lifestyle. Onga pachamo, muchele pachamo, chukare and crystal sugar and magire nidong mirdong anpa gudo. Yen chukare kiranen sizo bera wajaneni. Chukare tikira mapol. Chukare man ma inino ki fruits, inino ki kich. Chukare ne beri kid gi papat weng. So dar mere nero and crystal sugar enini ke ken ere dong gi luoro. Tibro en mier gi luo da pien crystal sugar eni ka gi gene chero direct to your bloodstream. But chukare mo kene chalo me kichi kong miero donyi kumi kong the liver must process it first before you use it. So chukar mo kene yo ma elobo wek initi kwede bo. Ti wek chukar enoni ramu bere ni chukar ma be ma karo crystal get sugar and ma wan wa wele gidukan. So chukar tie kirti pol. So omina dong ana overhauling completely my lifestyle. So sometimes these days dim tima pol ma dong anfa gudu. And most of the time lokoni rioge all these animal konongo egini dong pole dong. The last time I ate meat was during Christmas and because I was with the children. So I have just given these things up. Sometimes I stay for a whole week. After every 3 months, I make sure I have 1 full week. Just fruits only. I just gumabe South Africa kind. In my bed here, you have beetroot, which is very good. You have passion fruits. You have avocado. You have all these carrots. You have labolo, and most of these things get blending in chamo again. No, you've got all these vital food nutrients. Sometimes I go a whole week. I don't eat any of these and it has helped me. It has helped me. I don't have any foggy mind. I'm clear. I am alert. You know, I don't have any problem. Kacher kaburo and yamano da buru no dong no kunu regidong no tina no iti yeli pera mo ma pedo no itwe iti ika eni no kadwa buru pera. So I am very clear. I'm light. You know. So, and this one helps me. So Darumirgunani again give for a disciplined life. Kompedinika inde charlotero mogumadongo chako tija chapu enini joma pudi tigin utiero kumano daru pongi pok join be out gene chupa pok ti pok kono riongo manono gi dokgang eni dokgang bedong no gi lewi gi bod madam merda chabe med mo no down ti jam alive. So at the end of the day ini no down no gugena mano tok gi ka eni no ro wigi bedong pero mungi bugi ka eni mano dokkai mano pero mungi no. So get Jamalan enemy definitely will bring for you problem because I had it. Karmawati in Netherlands magire no karmawanwati lutel kwane no happy hour unungeo happy hour.
will call no dog pin via fuck no pola and jim ready and no will you ti wan no tell kwane mano chene ti mano no and I don't to only yedum ba mu gatti anda ridong atam odum ti chok mo apa mu gatti pangar mu ma cham pe pa cham mu gatti pa mer dong kit gin mo ke ken makoni dong kelo gina yellow wia. You see, so my sugar levels are very good. Usually, I get my sugar levels between 4 and 6. So I'm really, really, really okay. So I'm yard man no don't ben kichako me and I don't ben yard bedong yard don't be yard. And I'm just living that kind of life, which is really, really giving me a lot of health. And I think so gin mo kena ber makeli wa yela and I stress. Yen kombeni ni ana tika na nani. Icha pen ka tiki stress. No, and now you begin to see that your sugar levels are going high. Muka no kuro pio 5 point good morning is 6. Ero no da ngeni stress eni ba mir ana gene my mir ana ti. Kido muka ero bene ene lokom neno. Icha pere ti ma wan po wan nini ye. Neno kara gin mo ma pere da. In meru ini bed ma ini buru ini neno at least 6, 7, 8 hours every day. You got to rest. Take in pay near my bed, your sugar level will go up, your blood pressure will go up. Neno is very important. So paying in TU with the moving madong arangeo chari Europe and in America you have to make ends meet and sometimes at the cost of your life of your health. So any period you don't and give my better why you don't need diet diet period meaning how much you eat, what you eat, what type of food do you eat, how much do you eat it. Chao pen wan wa cham gir ini nyeba ka ini nyebu cham mo ma ino ko ne gita o kon palumpu eni in wanga ini bir ka cham ko inaro in wanga i cham ko mer dir di ba ka in bene nyepe cham mana ma tiri magi iwe i kara i dano ene kara lacha Taka ini nyew chama dit la cheo mir bet ka chama dit nero duju baka ini chao manok magin ibere nyek ka de chao madit to no kela yela ka de chao makar ken manak bini no wa o kela yela kidong ma giri ena ni wan bene machalo gena dong bene health care pe be to qualify healthcare kaini nano botwa Uganda botwa actually ki kaberu mukana bene Ducu Uganda healthcare petimo beto twan but one macha actually chincha one wa be lo kom cham ticha mukena ma one wa lo ke ma cham ma beja deda ma one wa rom chamo ne bogi igini dano luoro bo kabir mo be timani giluoni loyo bo urunge yo machar kulu giluoni loyo bo di gineri oloto non be loyo bo in era so but Mono bo gangwa eno professor. yes miro gango Labo. yes, so bo piere tek mada bo mala kwang utigu gi luaka gi egine la pena gi ngogi man dek ma beje de ma ichao pene en dek mugo ma wana nero ni permit en dek ma keli wa yon Jimmy or one poor way. One no chero dong mai dong no chips and chicken winning in madon do it a very rare deck can no and I don't want dong mere what tea ye wa rama so all these things here are bound to cause us problem, they are bound to cause us ill health. So get again in your one and my back kidong ma get and I look me Paul Kare ni daro yiti pape paje ke ini Ducu
ka tuo do ngo in ene do wi ja ko podo ni mier bet ka pime kare gi kare che pime kare gi kare me roro kit ma yot komiti kwere kat be winyo kit gin mo marach pere te hadeda pien ka ini ino gin mo ini ramo ngo ne manu fut udah marach chi eni ni pere te che anero dong ya cinca karma bicara gang anero dar mo gitigi health camp ma doctor cero gipimo dar merikin pacha ta menero no pol dar per japen gino gini no yot kom gipeti maber twal ci advising gini won cere ni cere ot yati mede gipime wari non irot ngom ati maraj ma yot komi ci man egini ma pigi tego ti ana poi to talwe kangdong ana geko kakan ana poi to timi better professor la penti marama der but no foot pay wa cher ma bo wa la men waro ben tegi pen bot Dr. Alfred Banya la men waro ben mi la pen me ba cher ni Mara wa kelo yor la ka jimi ne ko me ga wo ke gale ke mari ke do de be pen na tie ko mane data ang ne ana chero ga ne no dano tie ke lok me ko blood pressure ma duong to kwal ci angene ken ma ine gang ar mo kan bena gwa kana wi man no ke ram gwe ne wa ko kon dano wa ko nge ar mo kan no pe nge ne pressure ti ga yelo ge ci atamane kan ram gud man no ke ne bena apa to to Yeah, and only begin na nero down to why get pressure. Lokum and lifestyle kita winyo professor wajo Joes wajo anoni. Do you wang gina where ho kape e tieki lifestyle ma be romo kelo dog my blood pressure. Kai ka weight ni tie malo ka cham tie ma e chamo ma wero wang le ni ma chualu remu o ginero o chulero kelu blood pressure so lifestyle pe attack med wa blood pressure car ken blood pressure romo lo na ki gina ki lifestyle ento car ken no dong te malu madama meriat eno mio o miere pime ite no gina advice ki bot doctor ento bene ilok lifestyle chalo kitung bora ana beru karma chero kachaho pan yigina ilan kasta pange no ne ati ki blood pressure ki pimu ki no ne ati kwede atemo duako ne ki exercising ogini pedok o dok mer manok el benge ki tu wati de gina ichak mo ya wa kumbe de ati ka gina ati ka mo ya ti don kitung pa ju kwija ya mer no ne te ento kai romo timu en exercise duako gena lubu kitchama be ma pekeligin pekeli medu pekni momot olo kadipti malo pedak no dok malo tual enta tirane yara e pierte kadon pe romo duako ne kai bunya ba wi nyo wi wire con car no work and pressure and tika gina ka yeli so and only signs and gina some of the signs and symptoms apoy better again ga me la pen man robera tika mi ne ka ne no la pen mo tie ngara chel ma che ka ene o che ni kit kono ka che skari pe kit Ramo konyo lo me blood, sugar issue, you know. Para ramo konyo ma kaya no ucho directly chama juice take a law, but again ramo konyo government again. Joyce, any expert patient, the ramo gamo enone. Okay. Ki the bear to algi to Kare. Maro geno mera do about Geoffrey Team. Kit bebe ki Kare and normally yauna tamania kit bear and no ni kungela chien ka cham kit meri Kare maro
Atamani ka dong pe dong tutwal myero no kije twak piny mana. Ento kangata tie ki low sugar level ki romo mino kichwa. Giromi o kich girombe mi sukari. Girombe mi sukari. Yeah, that's right. Jang kuja tutwala kiro ne atero ne. Kirup sukari ki pi ngaro moro be ka wor. Whether in Hamburg in yer ka burni ka wor mama in tiga chero wego beri akiba ibagi. Where ka situation mano bioni itigi aipo mano gilwoni hypokemia mano sukari da penye. Imaro and keep a worry bedo fang to duck a par mo even duck a pier there. We're gonna eno was stabilizing balancing blood sugar make me. Kironi away we can we are get to carry iriporo iwane. Kira one we have lost a brother in London, can man no ticket to carry. Which are walk we are for boy we are to tar. You can't negative thing, say on a teach petum. Say we are teaching no berry. Your com na machel ka kumi yor in ramati me jim cha mo ke kan level manu in it work ento we ko gena pen digin mo kana ma aneno tukar pe maro pool pe cham pool ma duong cham na dek bene kano ya ti pe lo we bi ke gi nyim ero ben maret no gen ma rama merne La pen me ariyo about blessing. We made we manok Jimmy kape gene Mere. Yes, lokom kich and Dr. Wachani kich giram mini as an intervention kagwak dong chuker no doko pinju twal. Miru mer me konyo inwe yet mar gento kich generally pebe jomagitigi chukar kera Dr. Wachani bien kich kero been a lot of pressure on the liver. The liver emiro processing kich when in knowing that sugar me machalo fuel me konyo in to run your body. So kich is not generally good for ngatmatigi chukare. But giramu mi ene gwa chukare ni gwa dako pinju to almagin giramu mi ni wa hokoni tichawa enuni. Gento pepi Kare Dujuni in Beka Cham Kich care a lot of pressure on the liver. Because the liver is already under a lot of pressure because of the sugar problems that you have. Okay, anyway, for my professor. Now, la pen me ariyo tieka en magi about blessing Mika. My son is 12 years old and has been diagnosed with type 1 diabetes. I was told that there's a group that treating diabetes in Uganda. Did anyone heard about it? So, again, blessing, take a yenyo kon pila tena may makapare yo matike and address. Yeah, blessing, Panyang Kanyang Lebluo, ento abe ruba luba. There is a hospital in Nagu, Magi dealing specifically, Giju Matiki Chukari, Gimon Ma, Igo Dama, no Tiki Chukari. In Naguru Hospital, here is a brand new branch of Mulago Hospital. And we dealing a lot with Lokum Chukari. So, ka anti Uganda, for you all attempt to you can go and find out there's a hospital brand new. Choge gine shop right mati gine Gwoke Kenya ni kinge. Bangujas near Ingego. On the admit is a big very big hospital branch of Mulago. He na guru fair range he or yama deep magi garma deep of gina mata member get join na guru hospital branch of Mulago. Get dealing looking to carry. Never and bless him much. Okay, yes, again, no alto taking a GM from a palatino mega. Now, what do one kind? Look, do chair, what do about professor? What do about Dr. Alfred Banya? Pingo Manano, Pen Pona Log, no, ATM line and gear or car.
Wachiro o kakwene wadwa watal borin. Yeah. O no piandong we kum tuo ma wachi karma o padi wanero lokati matek dong wa gine wa tieko ento no wachi kong wa tem gudu lo kum tuo mone madoko chako winye manyen en penyen be to twale ento put nene chako nyutero chochoke mana e tuo ma ke luoni monkeypox. Eno bera tame gwak eno ni tampa dano kumberi tika gine ka lokek kum neno kita gwak eno ni bigine bitim affecting kwede dano. Monkeypox man tuo ma tie virus kingeyo piera wa mwaga piera bitwe boro mano por kum ongera mano kitika gine ka gwaka for research. Kada mwaga aliba par bungen ke gina ke piara bero di wang me achel ki no dano moi Congo tie kwede man tuo ma koba ke kum le ke luoni zoonosis koba ke kum le bini kum gina kum dano inge ke chako no ne Nigeria ke lobo moge West Africa imwaga libario ke adek kino ya America kum uyo mogo make gamo ke gina ke Africa ento pole nonge West Africa nonge Central Africa i Congo ke bana ke wachi Sudan nonge imwaga ni ana ya chake medwe ni chako no ne kum dano Ulaya kan uchake kum ngara chel mo make wachi no war Nigeria make no mandong kino iwilo long kumbedi la wa nero ke choeni kine dano mia chel ki piera de wak weli ani do me de ento figures make me la wo by mia chel piera de ki wilo long but wakan watie ki kine dano kine piera bero ya chel a chel bo winyu tie odiad mo ma tie chochok kine chochok bot wakan tuo ne bino chalo gwinyo chi lobo go gine ka onyo lobo chao chwe ka nge chabera rio de ngwen chao o en pige eno ma u lobo ni ka gi gudu en ai beda kobo kwede gine ikin dano manyuta ne miere gwoke pe beda gudu ching dano ma no tiki gine nyo kum dano ma tiki ke tuoni eno nyo boma no eno ruko pe beda gudu ne nyo kaburu ma eno burie pe beda gine pe beda ka gudu ne tuone kelo liero awang ma kwotoro kela ba wi kar kene kelo koyo ento problema ki wachi tika nonge tung bot wakani ki wachi tika nonge ikum cho magi buru ke cho wodge chidong waka geno ni wak pange yu ka kina choli bot wakan no gina kumano duong anto ke wadi mera kumano chidong pange yu koni ke wacha loko maraj pian gina kumano lo ma be dakta ta pika ne bedo intimate bedo chok ke dar mati kwede jo kena waji ni enu chake pian tika mone magen joni enu gugure ye guberi ye kinamo mogo madon ka don kumberi gu chao ket gu chero ka ilogo ma papa weko gina kumeno chako gina chako nonge so kita waji kwede enu kobo netek ki waji ni jo ma ki gwero ki vaccine megina smallpox udie no kao mako ki pegina pe mako ki maracho twal bien ki wachi eno ni miyo gine geo mano weko tuo ne pe bino maracho twal ma kumbedi jo ma tie ot yat mogo ma sexual health clinics magiti kum jo ma kumeno kumbedi ki chako gine chako gwero ki en ki smallpox vaccine
so wiye en ke tuo manyien en ma wachi tuo manyien ni pe tuo manyien en to tuo machon ma kumbe do war wiye tika bino en no ma myero ikin piny ung'e apoyo. Bere pianene pere te tuo wandong ingeo tuo rongene no ubiro dong dunga ta chika put mo kar manien kore o to per te dano nge kin me gwaro kere pian Kitong sorry Jimmy ke Uganda ke wachi kitane kwera kwane ka ta ke wai put pe kino ngarimo matie kwede ento kumbe di Ministry of Health tika yube pian kake wachi kar kene chal kabiri chal Congo ki Sudan ya gina kumero tie ki mar no ye kit wot ma wote kin dano ne kadi bene joma ai kan chero gene chero Uganda romo gene romo cat chi kita winyu kwede kitika yube mere me gene meneno ni ka unonge chi kingeyo kit na ti kwede ma put bero pede giana ma put pe ya piene wayo pe ne joma go gwera ke yat me smallpox gena de tira olto tuore peda timo ke mara edwal ka che mawe la pen tiga ke bot Geoffrey o team ma tiga wa ne how long is smallpox vaccine valid for kache and pen then no pier smallpox vaccine polkarate valid for mwakapa mwakapa ento kunyoni dong karitie invalid kame wot ki ye woro ento for protection inge mwakapa protection ne dok chako dok ko piny ento no olo protection motie mere per wenyo li weng affirmative. Parallels. Onene olto kala pen mo tienyo ka kwen ka ro mer tio nana mera nana la mera Christian uleng po pe awa ge o kera chen kelo ke mego ma dead better mego little grace would be po wache wa gi mo kera chen wada nana wati komo wata pati nero wati nero wa doge nene ka che tiki ko ma mer nene mer in meti wa kenyo kono ke tiki la pen nene chwa la pen me bo dat ki bon ngaram ka mate pa kaino wa alto wa gamme kala gamme ne tie wa rebel agonya so amir mere no amir pen ka gena anam abi pen mere data angi wo lo mere lo ka pul pitu ba tuo mu kene mati borwa pe duong mere eno di ma chalo sickle cell anemia is also another problem madano cha kene pe ginyang to twar petit family wen ba tie bene so pange ke romo just look about it generally sickle cell anemia tuo mano kita ke wayo ni inherited no kinyuali pede ki kiwachi ka jo kana tie jo ma kiwachi gitie carriers itie kwede ento no penyute kumi chika inyomo ngarimo ma bene tie carrier ma penyute kume chi enoni the chances are ni 1 in 4 of your children lutino is likely men nongone piano genes no rwate ho chitugido tuo ki kume tipo le pian tuo ni enu weho nigremu your blood cells ka level me oxygen dok piny chi gine chi red blood cells gomo ka gom don peromo yuayu gine oxygen meter ne kama myero te ye chi weko bene paipo kumi kama remu wori ye chulego ka chule ka chalo kama joints tie ye do let enomi inono gine reme gine no leta da jemi chalo liero temperature mati malo nyo temperature mati piny triggering and gine crisis ni eno weko gine
red blood cells ne do gomo weko pegine petiu mabe kunyoni treatment ne weko ko padano matie kwede odo kaki gwako mabe odo ko pekar malaj ma o kine mwaka piara ngwem gi nge mwaka piara ngwem chera nyim dong dako kine romo bedo tek ento ti dano mer ma ko mabe ka tie ki full blown gine sickle cell atira ne miro gwak mabe miro cham mabe miro ka weather tika loke ki gwak pe ki bedo ka exposing anto gine adverse weather jema kumeno gina neno ki pajo ye dano ko ye ni pole ka lutino matie kwede cho weko gwako latini eno bedo ene kumbegu kuno tiche tekada ki bene dano kim gi chako gine ngan man wadi ni ene bal pangadi ene bal ngadi weko latin kinwalo ki tuo ni ene kuno gina myero la cho ke dako guri chingi me gwako latini eno pian eno ni dong no ti ma myero gen gunyut mai kum latini eno gwako yo mabe ma pole kita neno koko ma dano koko ya ne ki weko bedi wigi i la cho ka crisis tie dako ringo ki latini odiat la cho no pe ka gina ka konyo kore ena ikit koko ma winyo tie eno ne pol la pen ke tik la pen mere Christian elo ching ma ke yeah yeah mega ni pe da ti la penya gonu mo pe ma mi a wat ku beti enta ti fo mere doctor total fo doctor dok mi ada luong da ke ni doctors ne nan ki duong kan Dr. Alfred Banya Dr. Achir Joyce kidong Dr. Professor yes I'm a patient. I'm not a doctor. No, you're a doctor from today. No, jalla tuoba. Unwendo ti data piani ufonyo dano ngad la tuo mangeyo ngo yin la tuo iyo yingi fonyo la tuo la wore data kwana ki duok empio tuo ni oni pengi matut kit mangan ma tuo oni manotika reme we wuna do data pian ke inti abo data ki ko Joyce ke inti abo data bo Dr. Banya iyi bi way ki Dr. Banya ni witi ka bare dogo tuo en dum wati ka dogo tuo en kwani vu ti wa ki jo ka ni ka dogo tuo ma pi unyo mat glucose so that one when you phone ki kan mer is a way of appreciation me for your phone ma phone wa kede ku betini ambe fa bilo ma duong tala ambe ma Joyce lo kum diabetes ni awati ka med kom man na ye en ka dong tuker ni do da ko pin unyo chiaro malo da ba fo ni professor ba wai dam ni ku chet ku pime hadi kay ku mi yot chel ti pime ka chet tiki nyo ka diabetes ni ka tie nyo blood pressure kadi ku mi tiri gini ka kinwala ke dam ka Joyce wadu kinwala ke dam unyo ka ku mi dir cher ti pime unyo ke na wi ar tutwa cher ti pime genu ati wa kuma ni pian ka remu ni pe chukare pe ti ka doni ku mabe ti chamo ni ke ni makao chiaro malo wi ara kan idagala poya pe chamo ni manna ite ki pa ni par bit no pe nge wa ngome ti mane ti lo ji mogmo no angar kwan ke go la cho moni mano tiki diabetes willo o tiaro kwani mere pala mu gato tiaro chako yang da ngollo da ne rot ki pala ki wiye tawni ti ngollo mu gato I jukon penge de kwe ti ngole da chama don tu eni remno da ti wiye yape
chu no dung maki chiar doi kore ko dong peram wachi el ne donc là que doit donc paying under maybe cases matin low like diminished responsibility you manslaughter ento no ne rodane ente chani e on no machuka no chiar malu wi peti ti pete lo kani piani kora yo bugi I ron kwan la tini ke tikela ten matitidi I ron ne ko ne nyo I ron timo wan dan ma migi ki dikalu ti diri wi cha mani remudong chuka ne dokpe dam mabe ino de beru ke pa so in cher kari be onyo kari ka dokpe ben ka moni ne kenyo ai progressima ibi beru ben manna wi no petikati ti cher ti nani itie mabe pe tiki diabetes ko ma cher pe tiki diabetes nen ngoma ram nungu kon me ram nungu ne wero kunyi pe konyi in kan konyi wadan we me gangi so oni mana me metne with N2 and hypoglycemia and hyperglycemia jo ariyo eni kadi we chiek me logo gipimo dan ka dan ngar mo ne la choma ne tung kaberu pon Kenya about 2-3 years ago manda ne amake choy ka tai choy ni kino ni tiki diabetes telo kan piru ni dung lakka da mala pin kian gi te me remoni yindong pe tiki pene twero we don't pe twero you cannot control it, you have no control over it we don't pe round pimene ni giniti timene cha ni gen marai nyim court of law in me peki team court kumichala jomo kanen so be ka dan wengo cha gu pime nye ngeyo wer be gwa nyo ne konya kimbe ndam ba mi metene on point pa professor lokum cham professor wani kiri wen wati buga chel yo tok wati ka lokki pat ka ya chel kay inti paro gale amba ti yo gale kon ke ti yo lueda amba ti yo luedo so kilo na beno duong chal migini ento da pen yara bor wi abchel ti ba kwanyo be da duar be dum ti chal migini piar be wi ngwen to piar be wi abchel ento gumati te wane ni gini eni pe jot me duar ko kilo eni pe jot ento duake ento kita professor wai pe chamu gati pe maro to Kare pe chamu konunga pe chamu muchiele ye eni be ento pe ni pe chamu wen gino we amel gamne pian am data ngora timo kita professor wadin ka bedo pe manak tian tu gidingo pian kwani dimni enyo wen ka chung manak tiana olo tiana pe param chung pe dake kada ento chunya yomni adua kilo adua we piar biro kuma be no en loka en pime me blood pressure ke kingogi achi about doctor nurse en pima ki wen kilo ki pima blood pressure ki ngogi akar ki wara dugu chi dong doctor la chendo na reko chua luon nurse are you sure ngatu biyo kanyi pimani ere ngab na kumani pian record ma ba fil kar do de range nyol ni piar bor wi abise kilo no pingo te nyoto piar bere kan ti data ido gona ti mati wot be mi tiar gan wa ne ake duk ti na mi chawani adak tian ando ti na ti wa ngoma right fo ngarmo to nyu permo ti me nyu nga angiko futika go ti gar na ki chan ado pe ani ti de ngoma mi join ko man awa awa ko chama wa rinyo ko wa ko ya ko wa la yata ko wa jimi we wa ti don kara in the kikenya wa in don ku be kan pe bin kan chaber within 2 weeks mo power nini ni wo bi no at ya man pe ram wo no ti wheelchair gina no anti wa nini carbohydrates, carbs, and protein. A good wing pig ite. La yata, muchele, guana, mugati, nyumakonunga, pigi wing tek. Le en ma wan wa chunke de en kawa.
where chua teen, pichugo me kume where chua teen, muscles, any murray where chua teen, guinea earnica, equal, ecum guinea earnony, ecum en guana gi la yata gi muchile gi ponunga gi mugata guinea air where it so myero guinea earnica dwarf chian e chan, and then kidung kadung peti cham guano, myero lako cham tong guana rio. 2 tongwa rio 3 times kider in a week. Then look at cham tongwa be chain and to pop e kider tongwa rio. Tape me cham guano. Work go doc champion tongwa and chero kill more what feeding your brain. Kill any champer a dummy and so Jimmy when you take again the chica in myero Gwoko wait. Betin kita and Christina dia timoni. Professor to you. Maybe no look at NYT South Africa. Jama padi tikono padak di wan tikono. So wait me ramada enter dwak size gi kikan dwak size gi jam rang jam kon tablespoon ario konunga tablespoon ario jam la yata en pa mono ni a chiele kan kina kidi chingi kenyu ti chet ka wo medicum parder me te chama ne tap mu chiele tablespoon rio medi ye yinyu tigulu ka kat kenyu jam tongwano rimu ka ne ran wa ne chan ki chele upego be rap pe right naro so only ki ene ma upego be right I'm not doing the matigan pianta yete gan wa a chan upego da tiki gere chan upego ke chan upego I maro ki bia kila niang chi ene ma right. That's right. Jam ki chel kenyu ni mo pego ni a chel. Kap mi a dek we ko pego mo me chamo kumi chiam bi chele. Ko ka to ki kumi ka dak wa mi a chan de cham chiam dek. We ka a ka ki chiam bi chel. Da da style la we pa da be. Yeah, so lokum cham en ma ti gam ne ki be da mi a mete man na lokum at yan man la ti nyak mon ti ka pe ne la tiene come le mala mego giusto gamma bene ti na goro ara wa che la tinya ni na te ni pe ma bene daktane bene daktane era mo tete ma be kama eno chere mala mego mini bebe ento in mi neni chakki bo daktane wa daktane ni mi ata latini go Uganda nyoke be Uganda lo kinga to kene ma tiki en daktane wa gu chuli kunu gena gingeyo ngoma be kilatini so ene gena ti lo bar no me di gena to mi ati per ene kan to ya no mi wo chu pin chama ngoma mi jo me diabetes gu cham wa gu per dikal I beti kere dikal wa e tuki chere kwanya ni tien an mi a cham gini ene mi a cham gini ene dan wen wa bo mala kwa mu tigi lo ka gona ngal dan ki gan pe cham ku mem pa ma che be pegi fu in ke tiki diabetes mier nge chami mier ke cho pe bit ke de pe ni chame ni mi a cham I dog di ke li cham ni ene per I a ke di ko ke kon ki cham en de ke ka do tian de cham de mo kan chala mo rama kwa ke ni ngo ni K20 ti dong ba bi lo ma pol bara fo me lo wen fo dan we abai tan ana la mero ching jeste malo na ma focus po in meti wa ke ne ngomo wa ka en wa timi tam ki fon ma ne pe te ke ti nge pen nge lo ne but ke no nge en ni lo ke dakta wa megi pe mok dong ni ngo wa ka ngo me tim en no pen fon wa pe ke in disclaimer to al mate wa ke en pen ke timo kero wa ke re che po ti o ker no mer ke re con da beta wan ke mini tamara ne ne ke That's chere lu ke dakta wa me wer bene gunen ke kwene mo romatin ma be yes. Yeah, so where I made my knock, Kenya, anatomini ngoma la mego waju ni is true. Peche what happened to me was that Karma
dong ana chero i Botswana watigi gena Dr. Churchill Onen Gupange ka Alfred nge Alfred yes yeah he's actually is a very good doctor and wachero wangene gikono wabere dong chalo mego so and he just took over my case and really managed it so well. So the first thing Mawatimo and robot a dietitian. Ma Paul Dano walk a pile kuja no kit service makumero. So wachero we go a plan one a dietitian plan pichama ngoma ana ramu chamone. Dok ramu kela duega nga. Chi look me chum pere tap to twelve. Pieni chow kene chum ngad money ni ramu chama na yata mano tiki diabetes chama na yata mano per ramu kera yela to twelve. Cheto la wara chel matibe ni the same condition ko chama na yata no dum pinyo balle mapeto. So eni ni bene lubu kit kumi lubu your constitution as an individual. Pen komwa eni kara papato weng kadiat ayara en ma ini chamo eni ti yen mu ken makagemi bodjo ken mano bene gitigi tua chelo tiu mabere da chera kagemi oboda war maninda petio so these individual differences tie ara chero boda tishan chi waberu pin wana chama ngoma which were available. It was also trial and error at the beginning. Pini karmo kilo na chero wa pier bichel mana join mano no nara lika. So Dr. there's something that is not going on right. So you need to eat this, you need to do this, you need to do this, you need to do this, but do it in moderation. So a child Romala, a bino there 70, 71, 72 chida agemo Kenyo, you know. And then, you know, you just need to try many things and find a balance. Manodo, wungi daktani, wunke darmanogitika caring for you. No don't go now, need tima be. And I don't any medic. So I know at this time, I don't know. I've got my level now. Angedong, mamira cham, mamira pa cham, angeni ka ana cham gini do. Ubekela gin munyo kana cham gin munyo ubekela gin munyo so where dong no bedo atigi yom chwin dong ni arangero ngoma chamo da ange miera cham la kwene da miera cham awene ini chao kene ti cham muker ma miera cham kideko fe miera cham mutiere ti cham muker ma miero peda ka cham miera cham during lunch time otyeno pay cham. And during lunchtime, lunchtime, and otyeno no olito initim kid get mama wow cham en. But kay cham otyeno, iri no de coca no sugar level up till a mala de da piano idiwo and in the charment of Boroke can no pera petigi care me wow. Fuel enemy. So Germany again when you know you educate yourself as you go along. Blood pressure and in world phone along the way and I owe a level moment in taking it my bed. It get my committee where in Ramuti again. I mean in Ramo cham dong la bon ki luormo ana poe. Joyce ben wat kaya nen kwan comments mani mangata kan chonan kan. Okay, Jim, I'm going to chat the one room, but that Christine mentioned Jim, my peer attack, man, no, a good year, man. Locum diabetes. Diabetes can cause mental illness. Diabetes kill up where I can't carry for very long time. Kill mental problem. In Utima been any consistent, I'm aware of one of them. At the age of 15, very more level where you're there until we kill up where we. So you can't go remarried one, kill a mental problem. Gigin Mukana Tukar, kill Gilmagil in neuropathy. Diabetic neuropathy, team affecting learning,
Ki chamu kere no amuda ma jalo rem chala arthritis chal tu amuda ni. No en ginen gilmone diabetic neuropathy. So miero le wa ka chukar pero malo balo le wa mon ke mana miero rebane gidong wan ki mo kana badong wati pipi doctor mara ni. Yat ma gilmone yat mo ba konyo ko wa no me cholesterol miero wa bir ka pime dakta ko chero ba dakta o miero mentioning no cholesterol miero gi pimin weka gi no cholesterol ti malo weka no yat yen cholesterol ko bir malo iramo no heart attack ki eno ne no gima mier mede wi ang'eyo chati marach atama ni kape lok eno ni chala mier wa mede kwere next week yen lok me health pier tek mada ti topic mo kan ma puwa guru chala lokom hepatitis ma kumbi ti very common gang tuga That's right. Yeah. ki ka twere ni chala mier wa mede kere wa lul wi ma be en gino na mier wa ne eno kana ya kere wa ke chawa tega chair ma dong be kar da ye dong ma bo but Dr. Alfred Banya kano no kay ram do chi do iramo nan kero waram lor matin kere chi wanano to ma yu kar mo amatu meneno kwene mo waram mere ne ke yepian lok me yor kom lok ye lach kay ram bieno me meto mana onyo meneno ken me dog matin lo ke duong dak ma wa gudu ene apoyo pian pigi tego ada aneno ngar mono ker kanyo penyo ni lok me gine ko hyperglycemia ma eno ni aye gine no blood sugar ti malo pe hypo ma ti pinyi ni symptoms nengo what are the signs pole no ni ruopi nevi dogi utuoro ki bene en lok me chirid gine kalaj tere ki non we dogi beri wachi chamo gine ichamo nyigia kunope chamo ki be why not your blood pe nero gine pe nero pinya be ki ka obera ri kumi chi no ni chako gine weight ni chako doko ko piny atura so pole wiye en no ki aneno kizito oriem tika wachi tika suffering from back pain ki tiene achiel bene winyu tika ginero ka kweo ana gene gin anyway gina kumeni pera tek ba pian ka do ri pikar malaj ko chiet bod dakta we onen pian mo no gimo tika diu kumika moni ke nyu we gina kumeno timme chike we dakta onen pe waromo gine pe waromo wechi gimo I program eno kikita bene ki waju ni program eni ne miyo tame ken pene ni gine diagnosis nyo prescribing it gine yat ento men nyuti gina not where polemier ini chere gine inen dakta ni we gine ukonyi kitam ada kita chako kwere dul kitme gwoko kwa pat ma achano angwen puony chiek bedo maber gine kindano ki gwoko gine ni gwoko kuoni nyo loko kuoni professor waju maber ki mega chelbe waju maber ni tech loko gine lifestyle tech dokwe mieri non balance tech ento mieri tem bit by bit step by step peki wachi dong mieri lok kit kuoni hola wa chel kita beki waji ni pedong ni pe chamu pego hokulo ento chamu kore chak joko ne momot igine irup ke jemi mukane inen mene marwata ki gine ki kumi ada paju kuja kumbedi dong health system petima be ento wan ke kenwa waromo konye ke kenwa menani odo impact na tuo moneni udok piny pe dong ter ni mier cha duju olo tuo mar tie matek mano pe waromo gine pe waromo konye ke kenwa ke gin paju
Eto olo no look my lifestyle kid me kwa ma be reducing gine burden me tuo ma kumeno. Eno mi kitung wa ko kan look my health promotion ineno la me go joys lo ma be kan diabetes gitie ki expert patient kiluoni expert patient patients but the experts gina egi ponyo dano give daktari wefa ene chingi kita gina kita joys bera ponyo wa eni gina egi tero so ka watie ki kid dana kumene kin gang ma gi tero bot gi wot gi kid me lifestyle tedu ma be ki jen ma to tie gina talk out neno ni ki puru cham man no moje tie ngogi be enta ngeni eno ni dong lifestyle lo ka wa pu kita ke wachi be na dong dano pegi puru jen wen ni ri wila chu eno ni kit kwa ma mi ro gena o lo ke so ti ke ma de nyimwa me mi upon ki me konyo ko dano paju Kata me jemi weng dong miero kitik bedo ka konyi kwera konyi in miero nen yo me konyi kekene ya me konyi kekene ya so ana poyo lo ko ma pol ma do kana medo pe ada pe wa lo kom tuo weng ento kita no wa yubu kwede ayeni ki kwan wiye atira ne jemi ma kita wan jo kana wa chero wa limu paju wa neno eno ni ay kon ke chak kwede ka kigina ka gwa ke romo mede kwede lo gina the topic mo ma pa tana po mada Betul. Pen Ladit Dr. Alfred Banya before ma tek pi fonyo migiten mai fonyo lwa kere angeo comments tie ariyo adek ma waromo che kwa kelo kwana ne wa bene wanen ga kwena ma waromo chung ye ka che comment ene ramo kelo la me robina kai bini kon wa kwana wa comments ene ma tie mana na kana wa gero wanen ket me ngwe cho pen chawa do chero ba chawa chero jum ken chawa do chero me neno na yiro ko lo bar no puri pe ya tano neno wa kwano comments madam matie wa again yeah watch out ke Okay, watch out, can man about James Abonga. My wajane greetings to you all. Before I go, James. Lom Odua, welcome Ladit. Before Lom Odua, da kan wajane apoy won Ducu panels pe yop man roto mednge Ducu bo adada. Kumbi Faraza, wajane ahero duluo no. Hey, man, okay. Man asked about Richard Boss. The problem is we don't know who is control in Acholi land when we have an issue or don't like something. Who do others go to in Acholi land? And Richard Boss, I see a lot of things which need change, but our people don't have anything in place, which yeah go to this okay. Now, Kandam Richard Boss, nothing going to change with just talk. Why don't we also bring these MPs online, questions what they're doing, address issues we all have, so we have change. We'll try. Facebook user wajane apoy matek dan weng magujalo kare gime bino mine walok kipony mabeto tutwal ni dong alego admin me group man kero nama maka mega i WhatsApp group pata Paluo TV apoy matek. There you are, Jimmy. Samuel akana apoy luba megwa won weng apoy benan luba megwa Samuel. Thank you. Man Samuel akana wajane tuo which duong is sub-counties machalo pra awere odek ata la chako chot anga gora ma center gi matie i odek tie alora
Chituo wichie marach. Yeah. So maybe next week myero waneno waloko yeah. Now Facebook user wajane amoro wun duchu actually a topic man teen. Thank you. Samuel Akena wajane send us the address of the pharmacy in Wandagea. I think it's by the traffic light. As you're going towards Kawempe is on the right hand side, just by the traffic light. Yeah. A peg specific number may pharmacy ne particular me robi ana tero ne tie ka me no ka kono pe next week no me ana no na mo na ti na address ta na ko to. Okay. Kangat enuni la mera Robina. Kainen ngati ngeo kiet me estimating meters. Chira mo bero kena ka meters piera beach machier piera bichel on your right side kai a ke wanda ga me tiga dak yui boys pin kuya. Kawempe. Okay. Yeah, Kawempe boys, yes. It's about 50 to 60 meters. On the right hand side. On the right. Berne kom kanuti on Google ya. You just click and area. Not here. It will pinpoint you to that one sure. pharmacy. Yeah. Thank you. What you dira ni. Pero mo ni jala address kwe. Jaka ki which area. Google it. Thank you, Sister Kristen. So the next reading here is Gole. Sam, thanks so much. It's really good idea. Thank you. Otim Daniel, thanks so much. May God bless. I'm following from Somaliland. Thank you. Otumo Jimmy? We can't hear you. Jimmy, pe? Oh, sorry. I don't know how many words want to now again. Okay. Otumo da? Otumo, makanya otumo. But I cheer Okay, thank you. WhatsApp. Susan Ataro chwalo ti WhatsApp group ka ene. Wakanen karam kwa choche we bo wana bo mo. But wakatura again. Ocho ka ene please, could all the doctors in the panel tell us their qualifications? Some of us listening have medical training and some of the information is confusing. Please, some of the information about illness, for example, smallpox is not odea in a chole. Some small odie. Okay. Church. Ngakere choy rubu kelewa chule mono kidong ana kwan le mono wang. So anyway, but yeah, smallpox is in again me lewa chule nyom chona Nyaga chona mero choy nyaga chona eno choy ka nyom chona. Anyway. Can the panelists please check what you say to people, as it is confusing as a bit. Diabetics, they should explain the type and what causes it. They did. They should not. They should stop from eating carbohydrate. They should eat small amount and the same time at the same time, even if you are diabetics, you can have some sweet things. People in Uganda are dying of hypocamia more than I think that's the opposite of the other one. Hypocamia. Hypo and hypoglo. Yeah, hypo and hypo. Okay. So I've witnessed a friend who died from diabetes due to wrong information from prominent hospital in Gulu. I will not mention the name. They gave the person a month. That's
dose of medication, and they said she does not need any more treatment. A week later, after completing the dose she died of hypoglycemia. Because they're not picking. Thanks for talking about information health problem in actually is war is very sad. Anyway, and Susan Ataro, anti UK chalo, pian ati kwan ying mati email lo mege, yeah, email me UK, and also anti WhatsApp group. Actually, ironically, it's not a WhatsApp group, direct text to me. Anyway, Jimmy, you know, advising Susan Ataro to follow us from the beginning. Kira Dr. Banyo PhD, type 1 get type 2. On the introduction. Yeah. Utero Jimmy, went very clearly. Gigin ma anatero kenyoni. Ngad mano tuka no doc no petiga cham. Ini moya yat ma pe cham. Do you expect to live? You don't. You damage yourself. Exactly. Umiro ini moya te cham. Ka cham pe moya. Pe down in misinformation more kind of she can Google about diabetes and get very clear information about diabetes. Maybe she's not satisfied. When you approaching specialists dealing with diabetes, he know information when combining a smartphone can Google information about he know what treatment ya to Kare ke moño mire cham kape chamo then you know I doc pain blood sugar doc pain here the ini rama kere ne come talk you know it's not misinformation, but when your medication is given to you, follow the instruction. Make me a kunyati. Mire mo anyate no cham. Pe mo anyat ka pe cham. He so that we want to advise you to seek help for somebody, or if you want to know more, go to diabetes specialist or any disease specialist. They will give you full information with leaflet manual explaining to eronium treating in he been young yema bear. Yeah, I think adding on to that as well. Again, Maju's alone is very important. No, myero wajane. No ignorance tiga nego dano. Tutwale gang. Yin ge mini yad money monya. The bulle karma mama put kwa. Dakta ma deep kolo. Tio yar moko manda bonjo is gonna mama to then get your treat. You are yar in a way me cherka to the insulin ko mami. This is a real doctor me or yar. Maka juice no berpe kon mama to then. Insulin the entire bottle you are me to jine kom ngar money. So dana magi taking it, mergo kon dan ma taking it is about helping each other, supporting each other. Dog yard manoge miene, mere pen. Abite ala tuoma or yard, give me a yard, moya we mego yard ma mon mengo, near doctor me, I want me no mamati timi. Near unmerge me and a yard near mon. Ipenyoko, in garmo mete ala to or yard pen yard in a mengo. Kera juzo logone, go be the Google system tier in place. Go and Google that medication. Yard in the mengo. Side effect netingo. How long can you take that medication? When do you need to review this medication? This a gem mummy one nene. Wang na dong wati wa kan wang wa kwar wang ngong motie. Wachiru kere gang. That's why tar paluotiga kelo this awareness. Lokom yorokom. Ngoma mergetim. So la mego wana po mer lok ma megini ento kong da doctor. Then from the beginning ngoma tie. Yin bene ke no Kare. Ke chero gang timbe lok ke doctor mukana lo wori. Niu timbe explaining yeri ma miyo ke danone. Mengo Kare mamani mamier ngan mono tikere. Yar ene kirma ine wanya ke tuju ke ngat eno weng pingo gine no time. So you're in the right field to talk to your own colleagues. Menane kirgina ko meno joka ke gang. Atamna fo etetwan. Yeah, but Kere we nana why Kere. One kind we are not diagnosing anybody. The poverty are treating Harmakan. Kai nano ne chegwa phone wote me kai is a little bit off topic. Go and double check keyboard data or make pen. No meaning on that kind of correct material data or make
that's all what we are all about. We are not initiating and you make war, me up my bed. No, not my charing. Cawa do chair kere orong kien me dollar dog ma tien pangeo kachingar mo tigi mo ma mera ma nok de kachel. The floor is open. We have an kien me dollar dog kung chela men Anan. waju you know. Bennett. Bernard chete malo kung Bernard chela men waju is bien nong telo e yo me chwin chi waner kien me tuyo dog ma tien. Bernard ojule. Foi. Anatam ni mere met like ko lokmoni en mafut ki waja ni ingeo kiri wa gang kwan bena ba. Dakta I mean gang kwan nyo lapfony mini pasien manak. Mengej money enoni. Chi ka inen ki mini money manak inde chere mere mukene ki kwano book ki temo research. Chicha mukene ka inen ka gwok kama pasien mon mawa miyo manak kita lumegen dio go wajani iramo chi ingio ki kamukene enoni anaboyo an niar matini apuonyo jem maduong ma amir ni kachenen ngar mo gwak bene opuonyo ga mukene marom ki ane niar matini chi no omiri wa kero nama chiel yor como ber gino mo ma in pe omiri ite ngala ye yor kom uberu gen mo mere ini keto chalo tich ma migi nyabu kom mer bet peke iye manje ma ana ponyo dak bene kai bi chako lokom yot kom umir ngeni kapeti ma tek chineno mo in bene kuoni bi amir ni apo la mera Joyce kayano ni medola pa art man and man gene palo ariad benetie ino mene nong medola me yorkom ikit me chao ti kere iwachi ni dong ma chok piera de lo itika yele mano ni ano chela no initika yele pigene ituche tiana ngwen lo ni ana chele ni pegen ma yorba kai nen ngat ma kodong pere Joyce mane ini anamere an bene ka a jing twin jomo kene magwa nyo gitike nyaba kom kid me yor kom megi wolu mor pego lu wora kita wan winyo ya ingeo lok mayor komba perte wan winyo kika ka ine cha mukene an bena yele ki ni amona betor yelo hera beter pe por fora lok mayor kom a cher kwan andong ne alaw ki dule chi beno twenye lwer mabe chi no po berbe to entro je mo chalo kwangi ini gini wakeru ni ke twinyo wa chir lok mayor kom ba kapen ngar mo be ko ka chale mwaka wale ini ngar mo ma chor to dong pe babano ponye yang do tu mama no ponye yang do tu mo ngar mo wala wor mo kade no la waj kom la wor mo ma be lo ke gen yor kom ti dong won wa yo atamia ke to wa po be tere la wor matwal ti lo ma yor kom wan wa keru woni ye chwinywa wa chero wono neno ni kiri tiene in kong kache no ni gwakonyo tek tutwal chakon go kiri pressure bariyo ikan diri mer da kado mer kama neno kawan ke medical wala che ini be po mirwa mi complain kama ikan pian warom ringo be medical ka ini ken be ringo be pa no chako sweating on your work fit level me fitness be no chako dugu ti anatamni wun jo ma winyo nanen professor wa ni jo kene gene termer fudong donya la tien mo yang gang kwan ki penyi ke wai man chengju in ki cher gang kwan cher ki la boladi chu wa ni lugo mu cher ti ka ni ti category ka ni ti category pa lugo mu cher
Tiene obi kela yela chame ma inere wi cha wen chale charani anyway. Dang be pera kele. Si ana mer ni dano onen lok ma yot kom chal pien ma pera tek. Ana fonyo ni chaka niera ngwen in fact chabiet be peda mi da ka voma be twal niera chabiet do lo pebeda chere jimbe pa chere lok me fitness gi ngo gini ci en da ko wi ma be do we ki choka ci tawne diri ni chot ana be da ko ye ma mire a chako in ngar mon ma be on kumi nyapi ero tiene neno video ini tembe wadare wa chero wono anena lok me yor ko me gwa piane ini ka peba ini tema mera tuku ka ini piat nena mo ngaro mo pera mo perro latini rom ki mano ibi perba chikeri ye twinyo maber da nena dana ge rom pierne ero no pe beri rom man ma ini rom pierne kerini chao ken be no le ma ko la tiene yo ngela Bena ulo ma bere da but network ko bena kamera ma battery chita ya ko tieger ka winyowa pe bala chawa not yaro ka tumo no lo ma gere Christian Weka me kang mana. Pian lo ma benar wajni lo mati. Ai ka je ka wo jo ka ti ma wi ko ni dire mi che chak te mo gimo. Ento ko ni wati gym gere pe kama inti yeni. Be da ka ti Uganda ki de wajni patwa be wel gym. Ti ambe guma be amba ko la ke me pe tu da ma ja an pe am gere ji ba biron ki ka gero mo pe benan wali chere gym nyo chere chak la cha amba bi woti ni pe gym ki ken ena a ki o tiki ki di ko chan ka de tika ka yin la tij me ti office kwanda ke ka pia de piri men mi gi me la ko ko ni ki di ko idam cha da ke pia de o tia in da chawa piari wa ngwen ko nem ni miere kwanya chawa mwani mai kumi ki pi in keni mi gwako kumi ni ene wa ben makini yo ten lo kani pi chawa chiel in out of the 24 hours kidi ko chan woto mak mi woto kata na ni ngam man wa ni ki ngam wa lo kum diabetes ni woro ma tek e woro brisk ko brisk walking woro man ki gubu ro peda ke ka piader wada ke ka pa bi tiara ni wada ke ka pa bi du elo ka tia ni tia ka teru ni tia ka temu ke mani au ti ambe da waru kuman and then ka o cha me cha ne ni du au ji me cha ti be pe tiere jim pe be ni miere ngweji one no jibi mak mo wati achievable targets iti wi jim man mati man yo iri ene ke ti on pikama life waru giru pian jamatiki chene with smart watch what kere step aliba pa utio ke ti aka burenani fura aliba rio ike na cha burene ni diru da aliba rio manyene ti ka kendo kadwa kadwe leba chuli ke tiki smart phone nyon we leba chuli ke we obitiel any roomy tuki liya to korio ti chave foro rone choma no mi tika ti focus kumeno si pete lo kan chere gym ki kan nyu chere gym be ka do jo mano to ya bu tiar gum ento be gitima en ka do gin medo ki gym ene me na ka le ko ngidon ta building up kere don pie gino don ti line abi chiele kan don di work se ti char ma ta ko kwani pala tema ti tiri ki dikal ento yim pe target eno ko target mene me la ko ni manna afo e fai lo no do Ber tol chawro chat ka tum or gen ma put pe ya wa lu la men wa ka tela wa yo ma twin me dola dog matin wa juaro chingo mo bor dakta pe ten benar dugo tie no menang chalo wa chat ka tum ko benar no tie ko ke no puru dom na dong na oye beda dol doge kama ene la mer bedo konyo la mer Christian konyo en vure man ma na wero
mano tien lo ni Jimmy ken ene I romo nga romo chero mami la bole ni jo ken bene no tiki di calma la chalo mega chino eno ni excuse mo mi orbet pere ni agwa ana ber ka ma ding chi amar mer gena chel ni pol kar mer waneno Jimmy Wang we should be positive about things o mer waneno Jimmy Wang kon ki wang go neno gen mon mabe ma gen mon be kelo ni kumbir ini welcham tekare da Uganda chi in be mon ma no cham gwako twali kira dak professor na wajini chakong be dong tam be gwako chene piene be pe be ber yo to twal chi wek en be no ti me yo po chami wek no yungi chel no yor kom tiga bino chi arange ni gino mo ma pol to twal pe yot kom pier tek pasen mi achel po ker wuno chwinywa ye ana foy me tek tar paluo ka chel ke dano duju mate nenwa won mote nenwa ki YouTube o chet chor subscribing ki beno pok en lok eni lok ma pier tek o chet bot dano weng mano wo palo ki ana foy me tek da Betul. Kena waje kere wa duaro chengo mo pe dakta ana pe fona mer da ten ke doctor maguno rom pe ti me mege no fona mege tiene weng bana pe man wari bu chengo chel pe pa ka wini weng bor ke in mati wa ke mo no weng ana fo de ken boren pe no me ber te me ten wa cheke Piman la men wa Joyce bina telo yo ma chwin chi wanena ken ma chere do maten. Okay. Wale huwa. Laro ba wala matwara de kero ba no ni ritual. Ija me mi aborwa me lo ko yo ko. Ni mi yo ne mo kena banda. Banda ne kerma me go ko ni ko. Myero pu ritual pu nyenwa Dr. Alfred Banya ma mi wa information ma beje ma de ma lo ko tuo ma pati. No tuo ko na. So en med ergun wet eno mede gino riako ino tudo ya mede gino man so pana when matin participating yo mo beli elo so we do so yo mo na wa ko no when ma ko no kare ni winu lo le ko be ne gen ku ti no ben ku ko bene tiet mo di mo kara mo ko ko no kare na na lego jemi duju ko ni matin Legi bene pi nge juju mangara kere ko kan ya mana ru ba me kita ni ne cha do ku do karo ni ne ko ne ka da do ka pa je kam gen aya kana wa ñu jumu kar ma go ne ti no bu tare de jëm ma talo en smartphone bu tan lo ni ya ko da ga pa je ma be ni wa legi ti ñu na tu ma papa ma ko ti bi na ma do ko ma ñeer ma ko ni ma ko Yen meno wale ngani in din ne an wali wa me kita na tuwe ni yaro no jam te dok mere yaro COVID-19 ma dok yulu ni wale ni ki jam na ko mo yan wandu balo ni mo bal ye ki ya mo ba bal ye mo tin wa kita ni wa jalo tin ni ya ko me gwa ka ti ta ko pa pa du jom te man wale ko berani in det pedwa ka berwa ma papa to ngati ka cha no rom mo cher ka neno nek bena wa nema be chwal mo ni sir ma mi ko wa ko di wo ma tiem di ko e ken ma di la ko mer di ko ti le ko man du wen ti be pa wori yesu ti ko Amen. Before your Pastor Juice, before Pe mando kilo ya gir ma yo matin en meti wa kene be na wa ya chere pa wa chawane wa do of football in ma put ko ne join wa te chake na ne dak chen YouTube channel me ko subscribing no no video mati ko no wenge doge parles ko po aro ke be wa giro yo wa tege lo ma te de mo ko nge fo chicken wa ma ga wonda chen dek manien pe ken yo mo ke ma chen big bana
Bye bye. Kamere baro bella yo, kamere teo kalla wo, kamere baro bella yo, kamere teo kalla wo, kamere baro bella yo, kamere baro bella yo, kamere teo kana kire kure tiri yo, kire kuri ni, kana kire kure ni ba ni teo kalla wo, kamere baro bella yo.